Whaialo o yaimi lapisi e se mai I lapisi maasani. Pei o ta whaatekonolosi, o ta mamafa, maisi. Awale la foia I le lapisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no fuanga I aweanga iai. Tāmaki Turuki, all together Auckland. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Aboi amusyo uso. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whaingadwinga. Ai o akurea fiafi o show lau ka mai lunga lawal. Pa o koenga ka vale. Piki apu SUV van. So koenga ka vale ha. O fe foi cover. Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. O e sauri malanga I Samoa. Maratua lole Moana Rentals. O lo whanga solola na whabitoa e 20% bea e whaunga ina. So se taavale le masina ato me. E mawhaiona piki le taavale mai le malaiva lele I whale olo mawhangali. Whapealo tanto ofisa au tui ala fua. Pe maboli atu fo I le whanatali malo o lo e whamautua I. Ai ngā whabitoa. O lo ia tanto insurance cover I te fili mai ai ina nei tupu se whalavelave ai o lo iai le whamama avenga. Maratua o lo iai le tanto account I New Zealand. Pe lafo sa fo I le Moana Rentals e whaunga ai le Pacific Easy, pe whaunga fo I le credit card, e tutongi ai lo sa. Morisi whamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalo se lau o tasi ono. O numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valo wha. Ma talo sanga I transfer o e I le Moana. Pe asiesi ane le tanto Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa. Tala falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
Leilo a fuafua lau wa umataua o ole a me pungai ua e wha a pea mai ai o whea alofa a maoni o le alofa e tau i le oti ta alofa i o umanatu o leo wa e tu i alo ufatu e mana tu a le amatanga ia upu mau i noi matang na e whai mai e le ai se unga o la ta mafutanga wa e ilo nei leo langa ma ua sui fo i olo uanganga o nei mau mea na o mana o iai ua lelea uma i le ala sila mai a ia i nei mea ua o whai o lau i fole tunga mau o te taku atu ua o fo i mai ai matu o si o uola fasia i ta i whaiti o ngā ai mo oe o te le i whaafiti sa o whai a mea sili sili Ia, talofa lava le pa ia mawalunga le whaafonga tāpuai ai mai se fo i o lau sila mai moa i le reitai au fau o le astona. I o le aso iwa leo le masina o me. Masina lona lima o le reitau sanga. Lua afe lua sifuru ma leono. Talofa lava. Alo le soifua muduia. O fo alofa atu i le swafa manu malo o le tātou o le ifaola o Yesu Keriso. E a le tua le tama le tua le alo ma le tua le nganga sa. Ma whaafitai ai le anga le leo le tātou tapa au sili. Ina ua ia whaia mea sili sili mo i tātou mo oe ma. Le wāwenga ma tautia na whaia le tai au nei. Na toi fangu ai i a te oe. Ina ua tua na i atu le pōli uli ma le pōngi sa. Sa autou tō whawha ma tātou momoe ma tā o oto. Sa tātou a afu whaatasi ile ia afu o le alofa o le tua. O lea ana sengia ile mauli o le tangata malona nganga. Wa matua e le loa le onga la lulangi sa e iai. Sa fai sa umiti manei po sa umiti fo i whaalele lei. Ai wa e te ina ua toi fangu oe le tua i le tai au. Ma e pula ne ua susulu le la. Wa e whalongo le tausangi o manulele. A ua whaasusu fo i male ele ina ua to ulu wifo wanga. Whaafitai le atua i le ola male malosi male mana wa fau. Wa e fo wa i e whaapopo ai aso le soifua o le atunu i a whapena fo i se malosi o le au na nei. Sa o whaalale nei le atua i lo alofa. Sa tau muri ia i mātou le vai aso ua tuanai. O ti ute ma whaiwalo filima sa whea ngai malo atunu. Na tu taula i le aso ana na fi matawa lunga i ai. Ina ua ngā ngaifo le la. Ma ngā ngaifo fo i whaiwa o Samoa. Ere ngata i New Zealand ei. Wa avea ma ainga lona lua o le atunu o Samoa. Ai whapena fo i lau whanua ma ele o le atunu pele. O lo o whaamuli mai ai le tele o mātou a inga. Whatalo whala ia. Ma whaatu lou, ma ta oto atu pa ia masani o le vānu nofo Samoa i lona tāwhatolu. O pa ia ma mamalu whaale malo, pa ia fo i ma mamalu whaale anga nuu. O lo o li po ai, le pa ia a wātama ma ainga fo i matama, le usonga tu mua mapule, o i tu au ma la taua, o ainga i le tai ma le vaa o fonti. Tāpua inga ia sua ma vai whanua.
fofo mai tūlangi, sa ole masale o mua ma le lau niu na sa lua, o tama le manua tele ma tō o le fale ula. Le fale tau aitu ma le fale tau tangata, le la au nā motasi ma le nofo a maupu, ia te oe. Le fale nga furu o le motu, ia e maise fo i le manua tele ma tō o le fale ula. Fatalofa i tawhai fio le lalulangi, o lo no pia i ai sa moa i ona tupu ma ona e. Mai maunga te tele se io o i maunga iti, mai ona tumutumunga se io o i ona tafue, o ao se io o fo i ona iu, ma lo le soifua manuia. O le i atawa sa vea, le urua i alii. Sa vea, se uli, Al Harrington tu manuvao la vea. Le fo ua tātou tue whi loa. I wono ia i aso le tātou whai poi ponga. Ta mam tina mātutua, whatalo whatu, ma lo le soifua manuia. Ia, ele ngata i tonu o ainga, ia, whapena fo i tonu o mauta ngase, ia, ele ngata fo i lea, o le tūlanga, o lo o iai ia whale o tangata mātutua. Whatalo whatu, la tātou ua tale pese le se tali atu, ia le tātou telefoni leanga e tā ua tele, ia le wala au mai le tātou li i insinia. Lei whaawetai i DJ Dave. Ia, ona toi whaawau leo le whaatalofa ma le whaawhiloa i fo i le pa ia maulunga o le tātou o tunuu. Ia, ai le ngata fo i lea. O le whaatalofa ia i latou o lo o i lunga o le tātou apia fōringa. Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel. O le la ua mau atu. O le tātou malo whaalolongia i le so i te tono o le tātou potu whaasala lau o to ia ai, ia le lau nei, o le fionga ia tuasivi, tai o le tuasivi, ia po le fionga fo ia tangaloa Eddie Wilson, o ia lea, o le teitei fono fou, lea o to fia nei ia i le malo, nā te wa aia atoa, ngā yo inga mga luenga ma le tautua a le Samoa Nupi Wha. Samoa National Provident Fund. Ia, o sa tasi fo i le nei o tamali i longa. I ona fo i tamai ma ngā waa. O le wha so ina ma le tanga i ile tamau a hinga o le tunu. Lea sa iei o ia o se li fai pisinisi. Ia, ai le ngata fo i le na o se li i suatusi. Ia, whapena fo i ona tamai. Sa avea ai o ia o le te fono o le Samoa Export Authority. Ia lela ua whase tuangalu a ua vea nei o ia o te fono o le whaalapotonga o whaapatunga tupe mo le lumana i manuia o Samoa, le Samoa Nupi Wha. Ia o suitulanga o ia i le fionga i le sunga le papali i tele panoa moala le ua whailangi le wholaunga i nai masina ua tuana i atu. Ia, lea sa vea i o ia fo i mateitei fono o le Samoa Nupi Wha. Tātou turi mita ia le nāwa noa le lei. Se i tātou whaalongolongo ai, ia ma whaafonga le tunu i nei fo i tamali. Ua totofi i ngā luenga te tele a le malo.
Ia le au fai pese o le mātou nuu katoliko I sa fotu le motu tele I sa la fai. Ia, e whatalo whatua I ate. O e misi I lātou lo I lunga le tātou apia fōringa. Le ua mua mai lava I ai ia le sunga I alamu stele sefo. Ia, ma le uso fo ia tausili tua I malo. Se po I ma pesa leli, talo falava malo le soifua manuia le neita e fo pepine Navy. Ia, va pe fo I le tamaitai o Linda L. Atileo. Talo falava malo le soifua manuia. Miriama Fonotia, talo falava o Vau Filippo. Ia, ma le sunga ia Rachel. Sifa, talo falava. Malaki, malole soifua Malaki, watching you from Wellington. Moe ia o le leile tala o le tau. Whaafitai lea tua wafo o lea soa na rafi. Lea fo I na lapata iai. Ia le matautia o le tele o ti munga ma matangi ma losi o lea o Sofia. O Sofia ia I tātou iau kilani nei. Ia le ua malama I fo lavo le tai au. Ia o lo matango fie le tala o le tau. Mona fuatanga talo falava. Ia whapea fo I Rosalia la fonga. Alole soifumuia Sam Johnny ia whapea fo I Senara tu iatua. Ma outou malava o lewanga I mai. O va aloa sifuiva. Talo falava watching you from Brisbane, Australia. Ia whapea fo I le sunga ia Emil Hudge. Ma alole soifumuia. Matamata mai o Tara. Talo falava ma alole soifua Emil. Ia maletu o tele. Ngalu e pati. Se poima. Talo falava. Ia whambuiboi ua maua se malo longa file mu mai le nama yaso sa whianga ye fo I le malu le tunu. Tu fole tato por kalambe wai le ai anis por kalambe olo o mai mo ia le tunu ule take me the date. Ia matu mai fo I masou fina ngano. So di mai ia tato mata upo le atao fia. Ai mai se o mata upo mai le lava yaso. Oka le teli. O Simeona Suena, talo falava malole soifua manuia. O Sakai, talo fa Sakai, pea fo ia tua fale falupe, talo falava fatalupe, se Yulia li inua. O tala tapai, talo falava, pila lio, ma auto uma leo wanga I mai. Tu fal tato por Kalambia, fatalo fatu te mai tai a me ripa pula. Alo mai mo mai nai mangele. Au tatou ye lai mangele. O tu tonu I fo lava. O le maota o Samoa. O le inana. O lo o yai le tatou fale ia. O lo fata wina I le tatou container o le talo o Samoa. O lo yai le fionga ya salam tua. Fapea fo ina I o nalo. Ia male mamalu o I latou o lo oanga I atu. E fatau le talo. Ia mawhesoso ni atu fo I o whaila o lo sao. I le container alo tātou tunu. Talo mai Samoa e le porkiki. We're not politicizing our taro container from Samoa. It's not HRPP's taro. It's not fast taro. It is not sapo, po supo, taro. E le lanu mea mata, e le lanu mumu, e le lanu lamuana. Ia o le talo le tunu, talo le au whaifa toanga. Na whesoso ani mai ai ia le tātou Strauss, ia whapena fo I ma le math, ia e mese fo I o le whesoso ani tele, ma le una I malosi mai, a le whionga I le li I panemia. Whatalo whai te tai o le tātou tunu, ia mai lava I maunga te tele, e mese le whionga le malu o le malo, lana masiofo, se yo o mai I le fono suito fia, o lātou whaletua, o mai fōi, I le fionga le li pāremia ma le whaletua. Ia, te inane fōi sui pāremia, ia, o le fionga fōi I le fonga whatelai, le mamalu le kāpeneta, ia, mai se fōi, o le lai tu vai, I le taita inga fōi e sto ino tui la epa ma I lātou. Ia masui se whono uma, o le pāle mene o Samoa. O le au whainga luenga a le atunu, public servants, whaululunga me tā ngā luenga. Ai le ngata fo I lea, o le tūtino o le whaamsinonga. Le fio I le fionga le whaamsinusiri, mahali muta mai tai o le whaamsinonga mawalunga. Ia, ai maise fo I o le whaamsinonga. O whanua masuafa I le fio o le Palestine, ai maise fo I sui Palestine.
Ia, ma le mamalu i le whamasnonga whanua maswafa o le whale mai ma le mauta ngase o le atunu o si mai i ai i le tele o whale tonu e tūlai mai i le ataimi ma le ataimi. Iai se taimi o na ono tala noa atu le o le iei le tātou malo o le fionga a Tangaloa Eddie Wilson po o le fionga fo i le tautai o le tuasivi i se taimi o mua mai o le tātou o tāle peselea ia e whaamaruia atu ai i lau mai mua mai ma lau tāwhaonga manatua e le ola le tātou le tio i tono le tāwale ma tono le whale ua na o le Facebook page ia whapea fo i ma lau YouTube channel ono lo whaia le tātou pou i le tūlangi i Sifoi West Auckland ai o lo o live le tātou le tio i le whaafoka mai o tātou uso a inga womai masani me pa anga tōtino i Samoa i lunga o le ala leo o le whamo tasi o ono tesi ma le tasi. So FM 106.1 is live streaming right at this point. Simultaneously, while I'm talking to you, you can actually hear me in Samoa on FM 106.1. Lota ua ola vilani ua osea na etasi a solo le falute tali tali le tau amasaele ubenga ia vae ole matalau nei fa aponga yo mauma le tu inana na tafea ile utu ataufa
Talofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Tausia ina, nalea, oa o
It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Mo tu me whama moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whawau pia le tātou papitoa nao le lima tāla tu tongi pia whanga aina le Pacific Easy app e whaatino ai au tu pe whama moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tātou direct transfer ti posi mai ai au tu pe le tātou account ma whama ni aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tu pe ai na whapitoa. Mo le tutongi no pidio le bai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni no ngā tupe le numpi wha, Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhai na whaatino uma i tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whaasoporia so se vahenga ni usila i o tātou lala, o lo awano fo i o tātou ofisa i o Tara Mamangele, pe whaongā le Pacific Easy Mobile App, po le Direct Transfer, whaasawa i lo taimi, ai sili ato na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga bala au le telefoni o Varselau o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua le nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafsotai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Au kilani wa esa au ni. A fio mai loe le Harrison's NZ i o Tahohu. Le fale ofu polenisia pito i sili o na tele ai la e moa lii tamai tae mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e maua o ma ile no whangai tasi. A fio mai mawhailo mai le Harrison's 20 e to asia ai le 20% mai o loa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ i le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fia masia. Tu amo. Samoa, se e tau tino mai, e te alofa e a pele ai. Ina ne i o utawa nau, unai no mawhawhau, ai le tau wane a i taki se whatatau. To see tangata, I really leo te tui tui ate. Ungai ole whai totoa, a tonu e te tala ina mai dia I so aloha. Te patu isi o tino, ai le tau ma te wati ai. In this update,
US official wants the Iranian leadership to come to the table with a peace proposal today. Fighting has continued in the Strait of Hormuz, with both Iran and the US reporting attacks on ships and military targets. However, President Donald Trump insists a ceasefire remains in place. Iran says it won't bow to pressure. BBC White House correspondent Daniel Bush says the Qatari Prime Minister is currently meeting with US Vice President J.D. Vance to mediate negotiations. I've been messaging J.D. Vance's advisors. They're keeping it pretty quiet right now, which suggests that, perhaps they're trying to look for some sort of breakthrough. The main route between Nelson and Blenheim has reopened as the bad weather starts to move on. 2 lanes are now operating along State Highway 6 between Pelorus and Havelock after being closed overnight and this morning. Emergency services rescued 6 people from the roofs of their cars in the area last night near Canvaston, and the Transport Agency says it recovered 4 vehicles that were caught in the flooding. Insiders are seeing more demand for travel thanks to the digitisation of life. The Auckland Travel Show's back this weekend for its second year, bringing more than 40 global specialists to the city to offer up their knowledge of current trends. Founder and organiser Rob Elliott says it's clear the overwhelming amount of technology has left parents desperate to see some culture. Taking the time to have a serious trip and actually get your family out experiencing the world is one of the most fulfilling things that you could possibly do. Making communities more resilient to extreme weather will help keep insurance accessible. The Climate Change Commission's new report has found urgent action is needed to prepare for worsening impacts. The Auckland anniversary floods and Cyclone Gabrielle totalled about $4 billion worth of insurance claims. Insurance Council of New Zealand CEO Chris Farfoy says action is needed. With more extreme weather on the horizon and the frequency of that happening, insurance is more of a challenge. That's news. In sports, to basketball's WNBA. Inside, counted a foul and a chance at 3 for Charlize Fletcher-Walker. Her first points in the W. The New Zealander is officially a point scorer in the WNBA. Second round draft pick Ledger Walker's been the first sub used by the Connecticut Sun in their season opener against the New York Liberty in the Big Apple. A feeling this year's finals series in football's men's A-League could be the one for the history books. Auckland FC's penalty spot heroics against Melbourne City have sealed them a semi-final against Adelaide United, with the Black Knights hosting tonight's opening leg. A-League commentator Ben Homer expects fans to be in for finals fireworks. Adelaide and Auckland, they've had some cracking matches. I called the last meeting, I think, which was at Cooper's, and there was just drama everywhere. It was an enthralling watch. That's sport. I'm Sandy Hodge. Radio Samoa.
sina ele toi tami tuami maina wa ato a olo na suina ine atua na faya o ita e o amai na malo uoti ele toi fa aluaina Olo e whafonga e le tautua ma oe le sinfonga o Samoa, le Radio Samoa, su lima i matolu a mo i Aukelane. Ia, malei a taua savea se yuli la ile nei a su tonai i le tātou polo kalambe. O le tāno ava e te maua i le sao, o le ua mai a o na ava mua le atua. I le nei fo i tai ao, mamoli ipu taute se ava i le whafonga tāpua i mai a le atunu. Mo le si la fia. Ia, o lo o whaio pera le tātou ngā ruenga, o le pou le nā e le tūlangi i Sifo, i West Auckland, o lo o whaatino aina ngā ruenga le nā, masalo le vai aso le nei langa, o tolu vai aso o whaatino le ngā ruenga le nā. Ia maua le o lātua i le tātou le tio i lunga o lau le tio le tāwale, ia ma le tio le whale. Ai o lo ola lunga o le tātou Facebook page, lunga fo o le live stream a le tātou YouTube channel. Ia ma le tātou wala leo fau le nao lo whaafonga iai ia le mamalu o Samoa. I tutono le tātou lava atunuu le FM 106.1 si ufonga le nao Samoa, le Radio Samoa ia pia. O lo ua soo ai ia le atunuu atoa. O lo mwhaila o na whaafonga mai i le nei fo i tai au. Whatalo whatua i le pa ia mawalunga o tātou a inga wo me masani o te tai o le atunuu, te tai fo i wha le anga nuu e pei o nei ai ia le pulenga mamalu o li mwhai pule, te tai wha le malo, ia te tai foi o e kalesia i le sawa inga, ale au whainga ruenga tutofi le tunu, ia ma Samoa poto poto, o lo mwhai o na maua mai ia le tātou au o nanga ma le tautua, ale i ātou savea, ia ma le tāno awa i le astonai, au te iloa, o lo whawhongwhonga tāpua i mai foi, ia le fionga le li pale mia ma le whaletua, ia whaia se malolonga le nei aso whatalo whatu, i lau fionga le teitai o le atunu ma le tamā, filifilia o le atunu. Le so e peo na au whailo e le whangatia Samoa, o le ai la o malo whaalo alongia. Ia, e le fawfo i le whaafonga le atunu, le fionga lea, ia tangaloa, tautai o le tuasivi, Eddie Wilson. I le teimi mua sa tātou whiloa iai ma whaafonga fo i o ma wha so i lunga o le tano awa ma le ngā ngai fo whaiva. A o susu mai i lona tūlanga whaatite i whono o le tātou whaalapuputonga o pulenga o loa au mai i whafo ma o loa matu i tonu o le atunu upole Samoa Export Authority. Ia, o lona tūlanga ma le tofinga fau ua whae e iai e le malo e tautu ai ma wha ua waila na au unanga i ha Samoa. Ia, o lea ua wala au li ai o ia o le te whono fau o le whala puputonga o whaputunga tupe le atunu upo le Samoa National Provident Fund. Ia, o lo o iai fo i ia te ia. Ia nisi fo i ia nga waa a oa o ina ele ngata o se li i na te vaia ia masilisila mamao i le tamao a inga. Pe whaafea o na fausia ma whaasoa le tamao a inga le atunu. As an economist,
o se li I whai pisinisi, wala wi loa I lea tunu. Ia, le nei astona I lea soiva le nei I le masina, wha mawinai, ia ua to I ai le laulau nei, ia e maise fo I le tātou ofisa wha se le lau o le si ufongo sa mō ma le polokalame, le ia tau sa vea ma le tāno awa I le nei astona ai. O lea ua fio mai, le fionga le teitei whanofou o le Samoa National Provident Fund. Whatalo whatu lewa fionga. Honourable Chairman of Samoa National Provident Fund, le fionga ia tanga loa, tau tai o le tuasivi, Eddie Wilson. Mahalo le soifoman, ria fio maia I le tāno awa. Tau mafa se awa o lewa awa mua le atua le neitai hau fou. Whaftai lau sunga le ataua, sa vea. Ia, e mua e whāturo atu fo I pa ia maulunga au whāwhungwhunga mai o pa ia o le tātua tunuu. I so se tulumangu o lalulangi, tulona pa ia masa. Vele nei e wanoa e whawhila e tuai le anganga maulalo. Whaftai le alofa o le tua. Mo nei e wanoa le atau e tatu e whasoai. I ni tūlanga fo ima ni ati na e si o tātua tunuu. Talu mai le tā whasoa taluai. Whawhila e toi pa ia lasi o tūlauna pa ia malu o tātou atunuu I o ngatūlanga ese, tūlanga whaarupe, ia, o pa ia mai vavau e o le whavavau, nei tūla, ia, tā whaasoa, le atou whaftai mo le avanoa, molo avanoa watu ina mai. Ia whaasoa toi foi. Alo whaftai lau fionga wale talibala au foi o te tau mawhai lava e pu e maua, ia o tau o tamali I o le atunu o e te le lo tau sao, ai mwese foi lo tau sila fia. E le tūlanga o le fausia, ma le atina e o le tamau a inga o le tātou o tunu. O le tātal noanga mulibuli a o lo loma, ia le whainga pālota whaatope o le lua whelua sifun ma le lima. Ia sa e tā uai ma tā whaasoa I fo I le anava tau a le whaatuatua I le atua sa mua uatasi. Ma le tō tele o tau Economist, I rātou e whaapitoa o rātou to mai maanga waa. I le fausia ina o le atinae ia ma le tamau a inga o le atunu. O le ase tali tonunga o iai lau fionga. I le musumusunga a le nganga pa ia. Na tu inatu I o tātou te taia me se fo I le pāle mia fau o filifilia le atunu. Ina ia whae e atu le tofi lea. Ona olo o iai, mātangia, le mea lofa le atua a o wina I le tamau a inga malona fausanga. Ai maise o sou sao tā ua I le wha wau lea ona wha le leia tili le tamau a inga o Samoa. What's your take on the newly called, the new chairman of the Samoa National Provident Fund? Whaftai sunga le atua. Masalo e amata mai ta whaasua taluai. Na esi la fia le aunga au tū o le atunu wa ngā I ana atina e lea ta o le District Development Program. O whaamoe matina e ne na matalia e le whainga malo o tūlai mai nei. Ia lea la o tūlai mai a wa whaawau o le o whaamaoti e le District Development Authority. Ia wa whaamautu ina e se leni nao e se le whaafonga maru le tunu le 2 miliona le district tausanga. Ia. Pe ia so se mea ia o le aunga autu o le atina ina ia whaama popo le malu o le atunu ufo ina I nuu mala alfanga. Ia o lato sao ma ia whaere ngata whaaleia o le tūlanga tau wa o ina ma le social development. Ia whapefo ia Ia le atina e o la alfanga manu ina ia maua le manuia lau tele pe ona mana mia tato atunu. Ele ngata foi la le lo fionga sa vea ia na wa si le fia wa fa mo ma lord pe tata no taluai. O lana tina ele e tam fai e una ele export po o loe a wina tu fafo. Ia le terminei ua mai a ona fatu la ina ma fa o wina e fionga palmia ma kapineta. Le ala wa ye le to fa wa uma ona ma vai ele sai este tosi watu nei la lo le tato ministry for le Ministry of Land and Survey. Ora fa la fito tonu e le fa nga ino ele la tunu mo atinai. Wa uma la na fa matu e se le tolu wa feka.
e whaonala e le tātou wharaputonga fau le al Samoa Export Authority. O le whalaputonga le lau sunga sa vea pe an tātal no ai. Fito I tonu I le taumwhinga le ina a tina ia ele. Ia increase le supply for ine o tātou fua whae le leanga mo o loa wina tu whafo. Ia mga rue manu ule I tua district developments. Ina ia whaatele ina le ia fua whae le leanga mo le whonga tau mawha le tunu mo o loa wina tu whafo. Ia wa uma foi lan whaatonu lana whono langa board. Wa uma tofie ana e whionga ia tu ia opo. Ima lana board ia wa ngai foi lana whaatulanga mai ia le tātou authority lea. La tō mta whaioi ia ele ngata ina ia maua ia ele foi ne mwhaiona whaonga ina ele malu le tunu on a commercial basis. Ai le ngata foi lea ia o wati de sila le whainga malo I le tau whainga ni awala foi le whaiona maua se ele ni a tina ai ia le ngata lea o maketi au ina atua ia tato loa whafo. Al tūlanga la lau sunga le atau a peo na sinia. Le ala ua tōwhia o nei e mo le 12 whaftai foi le fionga palmia ma kapineta e taitei whono le Samoa National Provident Fund. O longa pitanga ia tonu foi o sila le fionga palmia. O le institution le pito isili na se leni o lo tama ainga o se leni foi nei ale au fai sa fanga. O le se leni o le tatu fai sa fanga 1.4 billion el temi nei a biliona Samoa. Ia le manulai tia ina ia tam fai fa le a tili ia le se leni tupe maua a sui fai sa fanga. Ia le ngata ilea ia o le whaamomua ia lava le lato se leni ia li taia o lava se leni mole. Mole taimi fo ine ia retire. E fo ia vanoa le tau se leni nei. E mawhai o na whai o lato sao ni atina e talawhea ngai. Ina ia atina e le tunu. O lo ia i la alfuafuanga whapena ina ia tau mawhai. E le ngata ia sue ngā luenga fo ine i ma support industries matulanga. Ia whaatilinga ngā luenga mo alum whanau le tunu. O le tūlanga la le atau te whaso atua i tāwhiringa ni aso. Ia wa e vo tō whai le peana whaafunga le malu le tunu le manu lau tifo e le whainga malo. Ia mao le manu lau tiale al tato malo o ele uto e tau o se pāti o le malo Samoa. Mandila. O lana malau tila o e taimi nei. O le ani fuafuanga a o ani opportunities for nei e investa ile atunu o le mea moni a sa vea. Tele se leni. There's liquidity le economy Samoa. Tele se leni o lo iai. Tele o nei se leni pe fo tatal no talwai. O la nofo I banks. Yo deposits fo ia na ta ilua tasi male afa luop sene. Le me o lo si se le whainga malo. Po le ase au wale mwhainga ngā lue whaatasi le tunu. Le malo, o le private sector, o financial institutions, o le nupi wha, o le UTOS, o le accident compensation, ACC. E tu whaatasia po ani au wala e mawhai o na create ese investment vehicle. E ati na eila tūlanga ia economic development o manao ile. Le atunu. O mua o le o tato turisi o le pitana o le turisi ma le maalele le tato tano ai o lo tau mawhai o lo iei mana onga ai mana mia fo le se leni I tūlanga lea ai e te tau fo ena siri to al whainga malo pa anga nei ma le private sector ma whatupe mtūlanga pena e te tau o na whaamai I o le leisu e suenga Ina tūlanga ia ele ini se ele ni fo ele so ona faia ina ia ni au wala mani metu tia fo ine ia mawhai ona whaasao ina whaatino ngā ruenga lea o le whaatele ina ma developing o tato valele wa alele ia le tūlanga lea wa fiololo imna ia turisi ma tangata e a fia tu tato tunu e ngate turisi o tato o loa wina tu fafo ia o le fo ine o le malanga mo tato tangata ngasi e matulanga whapena.
Malo. Ole una tuna e foi la yon tulanga ina ia tu tilo se awala foi le fa so longa fa tino na le se lini le. Po a awala tala fe ngai ina ia pio le capacity va lele. I make sure e sefe le investment. Mo wal se lini is sustainable. Pito sole o fufuanga e anga isi taimi umi luma. Ele mfai ona fai lo si fufuanga mo se leni foi le taimi vave. Malo whaftai tāua tele le whawhangwhonga le tunu ua o mata upumani basani o na au whasoa i ai. Ai whaftai o leo o whio maila o whionga le te whono. O le whaputu ngā tupe sili le nei o le au whaisau whanga le tunu the Samoa National Provident Fund po le nupi wha. O le ale tā ua i lau o whionga le te whono. O le whausia o se vaenga wha le tula whono. Now I'm arguing about a legal framework for investment ma tātou tupe ia ina ia puipuia ia le tangata o lana investment ia whapena fōi whiutanga inga i tula whono o tupe fōlea whewhatawai. The trading of money and the investment that there needed a framework, a legal framework tātou te murumuri tai ai. Puipuia ai fōi tātou I tula whono a financial institutions ma whana tupe te tele le lalurang. Whaftai tele le tau nau e mawa tonu mai le nganga. Peo nau tā ua. O lo o lava le se eleni ma le liquidity tonu le economy. O lo mea la o mana o mea. E mana o mea le so tau au uma o financial institution ma tai o le tunu, ma tai o le businessi, ma tai o company o lo a fia I fuafuanga le nei. Ma sila tutoa la se framework e mwhai ona whaonga e mwha solo ai se leni nei. O le o fuafuanga fo I alon mau. E te tau ona le ngata I la sila I tulanga uma ia awane I eise maa ele toni a. E sila tutoa uma I tulanga ese. Ai taua fo ila le sila ese tulanga ina ia nisi mai fafo atu Samoa. I ata mai elate whaupunga fo elate underwritinga I a tato fuafuanga nei. O me masani tūlanga I o tau investment. Prepare me tau prospectus. Po se tala fo le se tupe. E whaamatala ai le whaongaing o se lengi, o le ale, le aunga, o ale outcomes, o a risks, o a tūlanga se tauna mata I tū. O to ina atina ina mna mia la tato investment plan lea. So se me tauna fai, tauna mai o I o tūlanga ia. E te tau fo ilana iei nisi ata mai whapitoa. E la te sila. E sila la tūlanga le taua. Sila tūlanga ta maa inga. Sila tūlanga o leanga waa technical. Sila tūlanga o le tūla fono. Ina ia comply tūla fono. A wafo in tūla fono tau na wha mai o. Ia masila tūlanga fo ina ia puipuia se lenia tangata o invest. Wa ole mea pito I silin tau e ne mea uma. O se lenia le tunu. E le te tau o na so na whaia I eise fuafuanga. Ai le I tā mau uma tūlanga ne pēna I saunoi. O le tūlanga nā sa vea e le ngata la le investment le tātata noa fo ine I le wā le mal turisi. Pa wha pēna fo le ni itla le tātou energy. O wata tau wana wha ititia tātou dependency le fossil fuel. Wa tau na wha malo sia tātou EPC. Tau na si le renewable energy. Ia sau se teimi luna I lumanga. Ele toe mana o miel tātou ele reliance on fossil fuel me tulang wha pena. Ele ngata fo ile ia tulang fo ile le tama ainga I le private sector development le export ma wha pena. E te tauna I investment vehicles kalawhea ngai inga ia drive economic sectors ia. Wa la to mai contribute I le creation o ngā luenga mo le malu le tunu. Ia contribute I le tamau ainga. Ia malpio linga o kato GDP. Mo pio tulanga masani e tauon titilo iei. Malo, tā mua tele I le whaalongolongo atu I le whai mai o lau o le whātou whala inga le malo o loo iei nei. Wa o leo te maitauina I le whainga whaavai leo o iei nei. O sao no fo le whionga le li palmia mai
e te talitonu fo iai. O le mawhai le malo o na whaangai oi nā o ia o se tūlanga o se atinae. Wa mana o mia, a new strategy now. Yes. It's a complete strategy of using every component of government. E au fiai e le ngata le malo e wha maite, a o iai matangata lau tele o le tunu, whapena foi ia le vaenga o e kalesia, ia ma private sectors, o le ale taha ua o le mele wa leo o whalongo tunei, o lo o iai, there's a lot of money wha ien wha imene o no ngā tupe whaloto I whale, mai le UTOS, le nupi wha, I have found to create ni avanoa and opportunities tātou te expand ai la ia le mele a whalautele atu investments overseas and foreign investment. Whaftai sa vea, ole si me tāua o lo o talitonu i ele le whainga malo o malau hoi nā tilo e tatau. Ole tāu whai mei fo ile le ngata le whainga paanga le I tutonu au Samoa. Al disporo fo I pole malu le atunu o Samoa I New Zealand, a matunu I fafo. Tele ia alom whana o le atunu o lama to mai matulanga whapena, e le ngata fo isi wa lava le lato tau tua isi mta fa yo fa toa o lo mana o mie le lato sao e to fo ia tu Samoa fa ngala to ngava ele ngata fo na e tele le malu le tunu o fafo por retire wa lava se leni la fo ia lato se leni e fi invest wa na si de via se vea o tato mai le si Samoa le se ele valus full percent o tato fa nu tau Samoa la i tato ele o le taimi la nei, o le suinga ma le au ngā fuafuanga ia wa iai. O mawhai ona e li tae nei New Zealand whateitaina, e aluatu malau tupe le na maua I le taimi o lau ngā ruenga, invest I Samoa. O le economic environment lau e, o te le sunga, la wa iai fsosoani tua le district development program. E fsosoani fo inisi mea fo ine tau mawhai, pea whape ini o atina I tuba. O tulanga la nasa vea o la o sila le whainga malo I le tato initial call le na whainei I tato valele. E te lea le mana o le malo le atunu. Fo ine e whaisa o whanga I le atina ina o le atunu. A le mea taua e tatau e whainga malo ma pisinesi ma whatupe. Ma tā pena le lei ni anu fale fo inei po le mela le perspectives ina ia sila ile atunu ma mawhai o na mai e sao tangata ata mai whaabito I mea ina ia promote ile confidence the confidence fo inei I le malu le atunu e invest I mea o tau mwhai e whainga malo o le pei o tūlanga na sa vea e te le lava le sao o le mamalu le atunu o I fafo pevo nta whaasoa I le matata interview. Ele iani am pasa spito I sili atu na ta ua lo pa ia malu o tato atunu. Ele ngata am pasa promoter tato o lo I fafo ma services. A la tofo ia walawa to mai e o atu e to atina el tato atunu matulanga whapea. Ele teimi lea sa a fio mai e le fio ngai le ali parmia le teimi o lana si ngā singase. Sa ngā ia tuki ai le komiti whaafoe o le fono fautua Samoa whatoa mai a lea o na toi whatu langa le fono fautua Samoa. O le fono tele lea ma le vai tele lea ele ise mea whaaprokiki I lau fionga tautai o le tua sivitanga loa e iei tonu I. E tā e ele uma whatasi ai ia ma tātou utu mai umai. Iai umai sui o le FAST, o sui o le HRPP, o le supo, o umai isi tu ainga, ele ai ni whainga polukiki, o le tino tele leo, tangata lau tele o Samoa, o se nganga fifia. O le aso nafi, na auto se ia mai I fafo le documents leo le Treaty of Friendship. Yes. O le fono la fautua Samoa, o lo ia mātou so tanga, ma isi iwi nei, ma mai tau mai lau fionga tanga lomutu. Wa uma ona whai mea tau o Treaty of Waitangi Settlements. Yes. E whai tau piliona, 4 miliona ro sa whawha I le tele o iwi nei. Yes. A o lea I ai le latou so tanga ma tātou. Nā lai o na sau no mai le pāle mia le mātou whilo, inga le nā. La ta oto atu I le whono whauwhautua. Ta
na ia tūsia le ano fale o tau fufuanga i whai o na whai of so ta inga matangata nei. Ona o le tau tele o nisi o iwi nei. O lo iai lo lātou nau ta inga e fia invest I tono le tātou o tunu. Nā so tau tununga, to expand this, you know, the diaspora of our people in terms of a foreign investment, even New Zealand as well, and the iwi o tangata whenua o le tunu ule nei. Whaftaisa ve, ole matau tia le tāua le tūlanga le ue tāua. O le tūlanga fo ina o le tau apapa mai le tato malo. Mai sa o le lea le fionga le pāmia ma tau noa. Nā fo isi le fia le tato atunu. O le vatau sanga na develop ia trust ia le o Maori ma tūlanga le tūlong na fo I paia. O trust la na la ua lava se eleni em whaina investi nisi me mawe se eleni. O le target investment group na e au ngā fo inei le malu le tunu ina ia target ia mai o lato whatuatuanga e investi tato tunu aisea te ele mea o laim whai ona toinga matulanga export mai New Zealand o lo Samoa ia maleanga ia e luma wana fo isi sile le atina o New Zealand watau wa matanga limit fo isa matala to dairy free le na to export matulanga pena ia wa pe wa ele o watau si sile New Zealand ni sia na investment I fa fo tulanga le so o le ngata tako diaspora pa do le investment sa le na wa ta wa tonu ale si source na investment funding o le pauam fo mea tāua ia trust nei. Ia le mea tasi, e mana fo ia sila mai, o le lei o na whaatino fuafuanga ma tātou an whale o tātou fuafuanga nei sa. A tūlanga sa o alna, o lo iai o le avanua na e mawhai o na tātou sila ila tunu, tātou ngā lue whaatasi e ma trust nei New Zealand Māori. Malo, tāua tele, o no fo nei mo to se I mai le treaty of friendship mo o va vai tu ai te le ia le ava no em fa ia yo na to e tanga I mo to ia sia ia le tato fe ngai lea ina ia ma fa I fo I ona nga I le dumanai ia ma fa ia ni si atina e investment mo ina we to no tonu ina veo o le te fo no fo ale nupi fa na e tanga I se lisi o ni atu nuu mani company o lo o whaia I ai se sao Samoa ma avi ini tupe ale atu nuu investor I ma whaanga yoi mai e ina. Ale asa utaltununga I le nāwa e ngā malona lumana. Whaftai ale ataua. Ole tūlanga na iai o lo iai ia investments fo ine ale tātou whatupunga tupe. I company I fo nei I fa for offshore me ta o equities ma investment portfolios I o tulanga masania o me lava ia ona mau se le ni le ina ia le tu le return lo tato se le ni o lo mau ina I tonu lo tu fale o lo ia la le ava no e mafai ona sila ina o lua tulanga le ia e tau fo ina fai tete o suing o le tau ma tūlanga fo o lalang geopolitical environment e pe fo on sila fia le temi nei I le tau olo tupu nei ma Iran ma Amerika ia lona afia I tūlanga o suau Australia o lo kofu nei le stagnation ma tūlanga wa pena ia o lo tisi to fo ela le funding na ia tau mawhai ona keep a close eye fo ina ia ua nei nei afia I risks nei o lo ia almata I tu le fan fo le tūlanga I toisi sila I se taimi ma losi wa ia taimi le ia tātou foreign investment nei ma o lo ia I fo la tapu o man whatūlanga ina kapineta ma whai ngā malo I se leni ma whai ona investi fafo tūlanga ia sa ve lau titiro tō tasi te le I o le opportunity e atina e a tātou atunu. O le o le atina o le tātou atunu. O le se le ni e nofo ai tono Samoa. Atina e le tātou atunu. Maua fo ila o loa wina tu fafo fa te le ina tangata mai mua. Fo ne tourism tulang fa pena. O te le fo ila le se le ni ma whaina generator ma control le tātou te minei.
Lo ye foi la fa tena na se to ti geopolitical environment. Stem foi la nga iluma. Ina ia ale le lo foi tau ia to ti sila le ia so o te minei o le pe o mata fa yo ina ale port. Ina ia make sure o se fele le se lenia a members wa al mato pitola awal na fa mua ia make sure o lo sauma puipuia ia se lenia au fai safanga. I tātou investment la ia offshore investment. E fia ni company o lo tātou invest ai, a o whaafewheo na mate tuina. What's the monitoring mechanism o lo whanga and how often? And then, o le ale expectation o se pasene on the return o ia tupe e whaafia na maua I kuata o le tausanga pe o le tausanga pe tuua ia fia tausanga whato a asia, whato asiasi ai. Fafte le toa ia le tūlanga nei e Wawa o tele au investment e wa umana whaatūlanga ina e isi fo ina mua atu. E atato investment I Australia I tūlanga fo ina ia le company le ala to investing a se leni. E company ta o BlackRock I Australia. It's a huge investment corporation e fo ila to la America. E atato investments I vang fo ina o wireless companies, hele Vodafone ma dit sao Papua New Guinea manu vena. E ala tato investment lei, o le tato investment for instance le PSP I Papua New Guinea is one of our best returning ones. O lo si to ala le e fon fa tonu. E monitor closely e returns ia po mo le return wa le tato minimum la o tom fa e temine o le value se 4%. O le tele la le au ngā me o foreign investment nei, ele ngata le se leni fo e moai. Ai moai fo ilal me ta o le reserve capital, por capital gain fo ilele. Ia, o le, o la whaso ala matitilo tūlanga na. O le au ngā le investment nei fa fo e mo capital gain. But the thing is, o lo tele ale nau ta ingo o whaisao whanga. Ina ia at the end of the year wa mo latos eleni 1% ele 4%. So mana mia le tupe na ia fatino ele tulanga le tulanga pe ne tau o lo mata tula vele port ia le tulanga marona reviewing I tulanga ina ia maximize ele return for investments ale fund I tato emphasis for I properties I fafo Pero ina I fefo I K-Road. K-Road matulanga fa pena. For Vona Road. Yeah. O lo ia la tato investment tasina investments lelei. O lo tau si to fo le port investment I se fale tato embassy le New York. But subject to due diligence ia laval se leni matupe o mawai. Our investments ia tato foreign embassies. On ol tulang fo ile se fese le ni ole atu to elisi le official embassy mal men no fo le fengalwe. Ia al tupela le la fasa ina e mo el tupela tato fan pe el tulang pena. Tasina na investments pito silina le ma se fe mole fa putunga tupela tunu. Malo fa tai ta ua tele ile bal malama fo o tato tunu lo fionga. I le te fono fau o le tātou whaaptunga tupe a le Nupi Farm, le au whaisau whanga a le atunu. O se whaaptunga sili o na tele tupe ma aseta o lo iai le teimile nei. Tātala noa le whaafita audi o lo tula I mai pē te tau ai o na te ie fōringa me te tau o na toe investi I le tātou a whaaptunga. Ona o le malosi whae le tise leo lo tula I mai ai le tele o whaafita audi. Le anga afi. Io, fa le anga fo I tangata whainga luenga, io me tau wale ai le ingola. Ala le tau o le tātou whalangolango, renewable energy po o le marusi anga wha fo wina. Ina ia mawhai o na sopolo ai ma ola le tunu e au noa ma le to iai o le whaafita auri whapene o le peso o le pau. Faftai se vea, o le teimi nei o lo ave al wha mua ma le whatau al malo I mene renewable energy, solar farms. Teimi nei fio tele a ia pesinissim company wa umana palai atu ni ele fai ala to solar farms. O fai lana o tau tino atu e 5 company wa umana allocate ele.
o lo talia fo ilanga to lisi mai le MLS ina ia lisi e fai ala to so la fama tu lang fa pena e fo ila o lo to sida fo ila to ia le nupi fa mai si fa tu nga tu pe fo ia le banks o ia tamo fai avele investment le IPC o lai lisi mai ia afi ne e fai e mea a e ma fai e si le fa tu pe ina ma fa ta wina se fere tu pe le alu le lisi mai le tu pe le atu sa o meto tino Samoa ai le fo la return se fere tu pe mo le anga iluma o le metawa fo ila o fionga sa vea ia tau wan se le to fa le ia tilia tato hydro tato hydro power stations me tulang fa pena o lo se le tol maloma i tulang fo i eisi a tina e o lo tisi le temine ale me autu ia e le tisi le mamao fo nei ai e sili atu le tato invest le IPC wa le temine o lo mana o mia to fa le a tili o le transmission lines ma tulang fa pena i mona fila ale o le long term wa tauna tato ti lo i o tu lumana i wa wale to fa ti wa le temine o le 2% o le tato import piole 2 la tu milion e alu le fossil fuel e alu tato pa ma faila na tato invest in renewable energy tu lang fa pena bo fa ti fo se le nina ia ma fa sa ina fo ile fa sin man ile environment tu lang fo ina emissions ma tu lang fa pena la se tanto no le tato malo ile umi e ma fai e ona tātou talitalia le whaingata o le si tanga mawalunga o le swa uono o le taua le iai nei. So how long do you think we are able to self-supply i le tulango lo iai ia tātou storage o swa u ma pensini o le iai le tebili nei o no le taua lea o lo eleise control o tātou le mtaupule. Whaftai se vea o le temi nei o fai asi fai na tā o na predict le tūlanga lea o na ele o mauiloa geopolitical situations o na o le a tā whiri taua toi a mata o le tātou soa upe na isi le fia sa vea o uma o na subcontractor fai ngā malo i private sector ele la ko supply o lo la tato nunga o le wa uma o na whatulanga ina whatau ina o le tato soa ufo ele nga iluma. Pa wala le meo te longa a fia el tato soa o le tulanga fo nei o le whaima motu ia il supply matulanga pena. Ele ngata fo na. O le mela tau titilo e tau fo nsisi le malo o le tele o freight companies. O no forma ma wha popo le mele tau le panka surcharge. Ilunga o le freight. Anticipation fo ele le tulanga le o sua ia. O se tulanga fo e tau nasi si le to ia tunu o le Pasifika. Il tulanga le wai a fio mai tatou pat o te loinga o ma fo na fatata no al fio ngal palmia ile mal palmio ni sila. I se tulanga fo ile a fa pela vai o se onga o fa le tonu tatou a tonu em fai a titulu tulanga em fai so san yai. A tulanga na sa ve o te longa o le mata tu te mine it's anybody's guest. E pa wala me tauna mata tu le tunu o le tilo fo nei fai ni a wala mi po kala me tau fai titi el fa nga ingo le pawa fa nga ingo le kis o le me fo la tu pu le tunu o te ta vale o to fu tanga to le inga ma ta vale e o ta fo nei po kala me ta fi le son nga fa nga inga wala val ta vale ta si fa nga e o tu langa nga o fo le tise o ta ona tu langa fa tu langa ina fo nei tu langa te mi fa ina tipi la titi lalo le whaongaina. Ona i poka la mela na whaenta pena iai. Ia o alale tūlanga o leisi pensini sa vea. Ia o tato masangi. O ta uanga o la mea me fo lelo savali mai ai mo ta atau i olea o nga fo i malisi aso ia. Mo i fo il fitness. Te o tūlanga. Al tūlanga nga sa vea, te longa e whainta o na isi prediction pa o mea o tato tam whai manage le le current situation. Ia, whai titi le impact. Malo whaktai ta ua tele. Lea se tali tununga lau fionga o le li i fōma i o le tamao a inga ma le sila fo i
i le ta'avilinga o lo iai le teimi le nei. Overall, le infrastructure o le tātou o tunu i a wala ta'avale i a whapena fo i nisi o le fausia o nisi mga ala ai mai se fo i o fale te tele o le tunu o le fuafua mo le lumanai. Whaftai se vea o te longa le teimi nei o lo o manageable. O lo o manageable. O le lei o la wa taon la wa ia po kala me whataati e tau sanga uma le budget. Fo i le infrastructure matulanga whapena fuafua i condition o awala ngā rue ma awala fo i nei tulanga whapena. O le tulanga i le anga i luma e le mwhaian tāwhia. E te tau ana i ele se lengi put aside. I tulanga i alfa le inga o awala ma le repair ina. O lo i fo i a tato arrangements fo i ma le EDP ma le World Bank. I funding fo i nei pēr o taimi e tiu ai i major infrastructural facilities for nei le tunu, but ile teimi nei ai o tulanga mau e tawana pache se le ni tulanga fa pena wa ile se mem fa na alfia tulanga na ina ia wa le infrastructure efficient for yo ta vale matulanga ma fatino ina me opa ina ia le economy matulanga fa pena le tunu. Malo whaftai tāua tele o walanga mata upuane o lo langa. Ia matali e mai iai isi o wari ilai o le tua ngai whai mai walana. Whale tonu le tele o nisi o atina e whai mai o le se tupe. E te tali tonu wale e se tupe le malo. Wale e se tupe le malo o iai. Ne ale ua sao no nei. O le matua i tele o le tupe la iai. A o lo o whato o toa. Ma tau ma whai waile ma whai o na whai uma mea uma le teime tasi le tangi mai o le tu malo ma tangi mai le o le tau ma whai le malo e wha soa time and expenses mo le taimi ma le taimi sao no le mtau pula. Whaftai se vea o tele o a tono i depende le context o la to wa wha tatano o tulanga lea al mea moniali se vea o le tulanga le nei ai sila fo ile se ni ai o le atina o le Samoa National Provident Fund e tasi 0.4 billion le se le dio vanoa ia o se le ni el tato ACC e ono se lau milion tiro o 2 billion o le tato foreign exchange reserve lau ye o masala wala talata el 1.7 1.8 billion wow yo ia eleni o aseta mena eleni me fa pe no fo Central Bank fa mai e 1.6 billion o le e la ye le ai o me se eleni o aseta la ye so o tele o mal lama por a tonu mena e sa wel fam talanga na a tonu ai a fa pe o le wa e taimi fo ina to fa si tu wai fo ile fa tino ina tato budget o na tulanga pe o swing o whainga malo ma tulanga ne e nai delays na il fatino in o le budget ai le va bella delay le budget o le leo selling langa e processes for ye pe e al talato na pena o si de fia sa vea la salta to GDP e tasi 0.5 billion ale e o covid e o mai lua fu lima o va to 4 billion so we're probably the leading country in the Pacific. Well, tapo le GDP the last 4 years. All that inflation terminates by 1.8. Right. 1.8%, which is amongst the lowest, if not in the Pacific. Ole pawala me ona ole CCT ole tau sua tulanga nga ole projector to inflation sale ole 5% le next year 2027. Malo. But fa taun winam fa waunga luenga malo. E to a tato me tau sami tulanga fa pena. Ma losi tato foreign exchange wal mesina me ala ina pa ule inflation. Ola ma losi tato foreign exchange. We buy stuff tato tato foreign exchange align with US dollar. Pero me na sila ye. Wa pe alu la lotala ni usida matala Australia tato tala ala tu maulu. Madia. Ole au ngala now many of foreign exchange reserves. E cushion na ia movements ma shocks ia. Ma fsosani le tama ina mal inflation. Ma tulanga fa pena. Ia le ngata fo ila le na. Ole si ma walunga fo le tato foreign reserve. O no le tele o tato tupe o la fo atu a ole la e fa ile international foreign exchange le.
Alu le tātou tupe, ai nofo le Foreign Reserve le I mo le lumana. Ia maisi o loa le tunu e fia whātau atu, le taimi mo whātou anga o whetā laisa o masini, ma mea uma whapena. E ovale, tu sa ovale wo al piliona al tātou remittances ma tātou, tātou tupe atu whafo. O le sila na sao leia le atunu, malte sporo le a lengi whātau aina. Wa o le mamalu le atunu le tautua ina tātou tuna whawhu tūlang whapena. Na e sao loa tanga loa. E lea ia ni ampasa siri atu e oe whaalawi loa sa moa o tātou lava tangata e mawhai lau whāteita inga lea whātou a tau nuu mai leo se container mai le malo. So ni ale le SROS ma le Ministry of Agriculture and Fishery. Ma le tūlei mai e le fionga le li pāremia. Ua sau sa o asa container wale alu se whai toa intia po o saina po ele tau nuu mai I lima o tama whanau o Samoa. From our hands direct to the people of Samoa. Ai sila ne iai tanga lope ana e se iafe mai nei le tai au. Toi se tama I vaenga o le kuata o le whasefuru mita o le container le na mai nei. Uma, a ua fo I atu le tele le vaenga o le tupe. Toi fo I atu le malo ma le au whai whātoanga. O la sau tali tununga I le tā ua lea o le tu lei mai le malo ma le fionga le pārbia. O le ngā lulu e whātasi o I tū tino uma I o Samoa. Whaftai se vea o te mana tua lava le lua fesful mal whā. No uma no le tātou taro plaik wa lewa na le toi se talo. O lo lua fesful whā wa matanto e tele me le tātou talo. Na mato mai lo le faalinga o lo sa vele tato I uma 2014 taimi o president le Samoa Export Samoa Manufacturers and Exporters na mai vele tato tawa na le tunu o me to ma fu o faile le anga tato tunu ia na tali se paia fo e New Zealand na dilo na pure up mal tato export capacity na o le taimi o ale to tias fu lima lus fu container le masina sa o le taimi na ia o le wina laltana ma fai ana tato ai I foi nei tato ngā lulue le paia malu le tunu ia o tato ai pe o le test and passengers o le teimi nei o le aunga au tūna o le tau mwhainga o le tato Samoa Export Authority ma ia tau mawhai on I think ko le mela tupu we need proper planning and coordination of supply. Absolutely. O le tele le tunu. Unsustainable. Ia e o to umale. Ile teimetas. To umale teimetas. Sau le wa flat le mantik. Saturated our toll market. Pa ule tau. Bumusu lo to tu langa la wat tau na ye. Pe ole man lau tifo na to export authority ma district development program la wa tu ia. Ia tau fa plan for nei na ia. Continuous, ma consistent supply. Ia wala nei to tupul men na o fai ma motu. Pe tu langa. Ai ma lo fa taisa ve I'm glad to hear now wa matamea ia le tato I tu langa na tau fai no tato export na. Ma lo fa tai fa matala fai ona e to taliu I o ia se avando e fa so ai ma foro fa vai nei lima sfu mal tas. Ina ia sustainable le sau o le container. E ai le tumalo, e lua pe tolu I tumalo le atapena ina mai ia container, e lua pe tolu le masina. Le si masina fa solo ane, le si lua tolu I tumalo. Ese fo le taimi e to ai to anga tangata nei. Yes. E o atu, le si taimi o le tausanga wa so atoa I tumalo e lima sfuma le tasi. Malo lato sao le lua pe tolu container, constantly sustain ai le demand le la watu wa o le tātou tunu e fia pupu e uma le sau o le container le vaso le nei le masina le nei ia ona motu lola ia le mo le si tolu masina ala o te tau na tāpena mai ia isi tu malo ma fai foi ma le lātou kālena le nā wha le tausanga e loa ai o le si tu malo la ua tolu masina le talu na tō le lātou toanga Can that be possible in Whaiona Whaatūlanga se mea whapena strategically throughout the 51 constituency and districts in Samoa? Whaftaisa ve. Ole me tonu al nai tauna iai. Le anga I luma. Wai sa na te si la fia le atoa na ol tato export fast food container il masina. Masina. Il taro. So ole tūlanga le o tato anga iai. Ua
e mawhainga ngā lue whaatasi whon whaavai. Ma nuu nei le talo. Ia ma coordinate fo ila ma nisi lau whai whaatoanga nei commercial. Le lato fo nei lato avanoa mwhainga lato toina on a commercial continuous basis. E o lua la le atau e lau tititil. E o lua tu langa le o le tato supply. Ta ua le supply ia lava. Ma continuous. Ma le tato marketi nei. O se whate o le tūlanga, o le wina o le whamtalanga. E taimi, fo nei, o le tele o le tato talo, na maina agency nei na lato promoting. Ia. O la tau la na wa whaasoa ina, ma tau watu le mea mwhaina, ma mea le mwhaina mai, pe o lesi na mea poloka ai. O wa alu le mea whane, wa tele la tau taro mo mai New Zealand, se whate, e mai fiti. Ia ta whiofi tatou. O le tūlanga la na ua tupu wa maalosi e awhiti lato ona o la consistent supply. We need to go back to the drawing board. Tato ngā lue whaatasi pa ia maulunga o toa fionga leo taum whai atua le mātiti New Zealand. Ma o, ina ia whai se medium long term plan, ia continuous supply, and at the same time, brand le talo sa moa tato. Ma take ia wa, ole majority o le market o taro, ole atunu o tato. So the market is in our hands. The problem is the major players le distributing al talo in New Zealand. Our non-Samoans, tangata fo ia o isi vaenga le wale mana la to fa fo ile tulanga ia o le pe tulanga na tau ona titilo strategically le anga iluma. Ia combine le tato supply chain ina ia awana I falati ke metasi ia continuous. Ia at the same time, pela to ngā luenga le whai, tāke le tātou atunu, na ia toe o mai toe, tarisipai ia ma support le tātou atina le pātau no mai nei. Malo, whaptai tā ua tele. Ai ni fufuanga le malo mo le anga I lumba, I le tātou investment in terms of transportation. I le ngata la air freight, sea freight, ia, ma se tātou wālele wā ia tulawa wā mata o na tāpena pena le lei, ia le tūlanga o le anga I investment il tatu ba le wale fa pela wali ia ai o botu la fa I le malo lima se lauta la as the minimum investment atangata vole, and this is a model where the public and the private sector is working in partnership o le tatu nga lue o se fainga pa anga ai te taula ona pui is a legal framework pui al tangata pui ala na tupe mlan investment maua le tātou valele, ma wha wau ia tina e ngā rurua e ma lo ma tangata lau tele. And also the diaspora of Samoans who live outside of Samoa, ia tunu umama wa leva na posi ma wha pele le lātou tupe mo le mea lea, a tatala le awa noa I lau whiongotanga lo. Whaftai le atua, o le mea tonua na, o le ua, wa leo toe, leo toe masalomia le tūlanga le o le support le tātou diaspora o le se vaalele. A le tūlanga I tono pangata si pe o lau tala le teimi u whano. E mana o miel whai ngā paanga le mālo o le diaspora o banks financial institution. Wala ele se leni, le foi tele se le. Ele ngata ina ia maile investment ale malu le tunu. Ai ma whai foi o na whaanga ina se leni o lo o wanoa. Ini awala te tau ma talwhea ngai, pe o le tātal noa ai. Sida sida toa I tula fono, sida toa I pūlenga le lei, sida toa ia robust ia arrangements for ia mauti noa e alua anga I luma ma sustainable le investment. Al tūlanga au tūal nā sa vea, e le isi si mea fisilindia, e le to e fisilindia, e mana o mia le expand, ma whaisa tātou arrangement tātou airline. Medium long term, a matamata e lisi ni wa alele a matai, a le leile o malosi o mai ata tau tangata e whaatino mwhai le anga I luma. Ina ia te le eima tau no fia la le ngata I le space leo le kako whapena pa, ia tongi o pasese e matulanga whapena. Ia ai wa ele taimi wa tatau fo ina le anga I luma le atau e lau titilo. It's a partnership arrangement. Ia ngā lulue whaatasi ia investors or banks o le tourism, tato au whai tourisi, wai tau whaina wha le leia la tau facilities, o atu tourisi lai le leia la tau accommodation na tūranga. E te tau whaina invest I hotels.
Ia. E tauna invest I trainees o tātu whangaruenga, patulanga whapena. Wai, as a strategic move, e o whaatasi uma mea, e le mawhai o na whaapena ngale mai al diaspora invest, angu fufu mai le ai. It has to be coordinated. Ia. E le operating in silos, e te taunga lua whaatasi uma. Ia le framework le peon e saunoi. The legal framework, e pui investment tangata ma ia transparent le arrangement ma good governance. Ia ma mai ni tangata poto whapitoa e amatalia na operate mea nei. Se ia o le taimi ua lava to mai ia ma lava tato ia le poto le masani o tato whanau. Ia na tato whawawina le ngai luma alpe o tulanga nasa bea. Wasui taimi. Wa umaso ia na tato amatai e whai ngau le ai wa te le teknolosi wa ta mai tato whanau. Ia. Wa le masani fo ia whai ngā malo. Well, I think we've actually we're probably one of the better managed economies in the Pacifica. E lai titi le tato le tato resources, but in terms of economic growth, well, I thought if I may, I Malo. Ta ua te lea o le tātala nuanga, o le utali tununga. O le ale sao le malo ina ia whaale le ia pēr tātou whasauta inga. Le ute whaalongolongo atu. O lo o iai le whinangalo le malo ina ia invest I le tātou cable le ta o le Google. Po o le company o le Google le ua ngai mai. O le ua tawa whaia tuai mga lue ma tuila manua. Le foi la ua manatu tuila manua. O se whaamniaga mō Samoa, o le ale taltununga lau whiunga le te whanus investment I le cable le. Whaftaile le ataua. O, if you lolo foi a investments al nupi I whainga paanga mal tatou Samoa Submarine Cable Company. Right. Whapena foi le titi sao ma le Vodafone ma tūlanga whapena. O atina ia tauna sila toa iai. E le tato nuna o lo sila iai le tato company foi nei o le tato Samoa Submarine Cable Company. O lo sila options ia. Le tūlanga le wa mea uma. E mana ia uma tonu ma tato nuna ngai mta upu uma. But it has to be based on facts, data, and the numbers. You make sure all the risks are assessed. Ele se me foi nei o no toe foi mai toe whainga e tatu investments. Ia pe o tūlanga lea o alava foi to mai o le pa ia maulunga o le tatu along whana o lo tautuaina ia company ia I Samoa. Ia al fautuanga la ave iai sila tutoa. Do the numbers. Make sure they stack up. Pero tūlanga nā o le whainga malo e male whiunga palmia. Anything that will develop Samoa in terms of digitalization ma tūlanga ia. O mea tawana titila ia. Ele, e wawai atu I fufuanga lual mamao le malo. A moli atu le nganga whaftai o leo te wawai atu o lo iai ia fufuanga o atina ina ia sustain le tamao ainga. Sustainable wealth. Ia, ele ngata fo ile nā o le tūlanga o awanoa whainga ruenga. To maintain and create new jobs for mo tātou tupulanga. Ma tupulanga mo ataya. O le ale fufuanga le malo o lo alu I le vaenga leo. Ole unga o tuanga me uma. Ia tau mawhai nei create opportunities. Create investment opportunities, create economic development opportunities mo alom whanau ma tatu. Ma tau mawhai attract le tatu atunu e no nofo I Samoa. Ale ngata na le mamalu le atunu o lo alala I fafo walava lato mai. They have the capital and the mindset. The mindset and technical know-how. E o mai opportunities ana tau titilo ia le atu. Lo sila na ele malo. Ina ia tau mwhai ati nai. Ma maintain alum whanau Samoa. Ia wai. Mo I lava tato se eleni o lo mo nei tato pokalami. Alum whanau lo o mai fafo le RSE. Ia le unga o tu long term. Long term. Ele le toi no nofo ati na e tato. Ati na e ma ele. Ma super sene ele. Famonianga mai le. O lo mawai ia.
Ia vanoa fo nei mo le atina ai alunga I lumo le tunu upe o tūlanga ngā sa vefa so atu ai. Ele, toi foi bala o tala noa ele mata upule ele ia ua wha amatu nei mama whai ele malo na tu ina tu intangata fi investi whai ai commercial farming. Whamata, o se tasi lea o vaenga sili o na tā ua I lau tiltila wa o lisi o ainga e tolu a inga ai tu fatasi o lato ele te tele e ma whai o na whai paanga male. Ina I whai ai whaonga mechanism and machines to develop this kind of land into commercial farming and practice. I think ole long-term vision na. Ia le ngata ia tau mawhai tātou commercial agriculture farms. Whaonga ina ele ole malo, ma private lands, public ma private lands. Ai ina ia mawhai fo ila na tina e ma tātou ele ia Kashmir lands, lo inei bai pe ona e silafia. O lo ia ina o tula fongo e mawhai ona lisi ele fo inei Kashmir land mo atina, ole se sena ai teimi wafano. Le teimi mwhaina lisi ele tau sa mo fo inei. Ai le se soani sa ia il malo na vai teimi. E soani I alo mwhana o le tunu o Kashmir land, e atina al teimi lan nei. Le wei il fon fa vai. Le wei il fon fa vai. E soani atina e na tau mwhai alo mwhana o atina e mtulanga fa pena. Enough for ia step by step medium long term wa tu lai mesi tu langa for nei mol tamainga o ale all protection ai ale lei on manage ia tato developments nei ia e o lumanai wa millionaire ia tato fun fa vai taipei o trust ia tata no ia au maori ia o le mena tauna o foi tato district development pale le on manage ina ia maua ia la taimi e mfailona fa sanga mai investia ia district development district ia tina el malo mo le ngai luma so oni meta wala le ato mo le ngai luma mal sisile o le ase le ngono ia I lau fionga I le te fono I le toe fa fo ia tu le vaenga le island resort o le Samoa resort lai o I muli fanua I lalo le vaenga o se aseta ale malo nao I lalo le vaenga lau fionga faftai se vea o mea uma pe ona o la ua wa uma foi na fai unga foi te fono ma fonto fia sa ia na taimi ona sa amata ma ko video fa le tonu foi al performance ale taimi foi na sa ran el Sheraton ia wanga ila tulanga foi le wale to sustainable le operation na ba taimi ia o tamu fenga fola le o tamu fai ai ona le telefone se le ni al tato tunu lo invest ai me se le fan le la o tamu fai ia wala nei si tato tilo foi lele pule la vai tato ia ne atina ale unga tu le ali sabe le me tonu le alenga fata we na e au nei mal fainga malo mal palmia le tato investment program le tato noi wa ale le capacity o le Samoa Airways e mai va le capacity pa upasis e wa matalona fiolia tato fatal malo le accommodation le investment tele la vale nupi fa o inale ile Samoa Beach Resort ia mai ta mesina ia mai foi fatal malo ia ona I company mana they are struggling a bit at the moment while o tai lava ia tato tourist arrival so o le pick a picture la ina ia tam fai ia tina uma Francia ina ia develop mai tele ole o businessima industry na tourism tato tina ole tasi o no fanga o AVP ia fai tionga le totele e wo umana sa no le fionga le pare mia ma le min staff o le soifua maloloina o lo ua iai le tupe whaanganga mo le wha le leia o le whale mai a wale soifua maloloina e ma fai fo I nisi company private sector ona investi I le soifua maloloina e maise le whale mai o le atunu le mautanga sangasi
Whaftai le ataua. O le tali sawa i a sila i mei tupu i New Zealand. Matunu i o develop. O le me whanai o tu i a tātou Samoa. E ia tina e mawhai ana whai il private sector better than the public sector. E fo ia tina e sili ala ta tia pe le whai il malo. O le tali pupula e mawhai ona e te lele avanoa. O lo tele se leni investments i tūlanga i mana mia. Pe a whapela ia lava le framework fo nei e na mwhai ona ngā lulu elfe ngā malo ma pisinisi ma investors ina ia tau mawhai wai o ngai tūlanga uma it has to be on a win-win basis ele mawhai fo ina ise se investor fo ela tu invest ai elpi tu tasi tu lona fo il whafonga le tunu e mana o mia fo support al malo ina ia maua se leni ma le return fo i pe whapele invest le private sector tono o health services ia al tulanga sa wana la lola titiru na le anga iluma o le meta una fai ai o luai ia le ngata ina ia e le support for nei i le public health service ai fa tulanga fa pena ia pe o le anga iluma it has to be it tauna suirita to vai fo le vai ia iong tasi me e lua e mana o me le private public partnership ia alula le private sector faile me le health service e tauna support le public sector and vice versa o fatas toi foi mai le o tele no e fa manatu le atu no le tau o tele o valo anga ia na foi nei ele malo ia le fainga malo o tu lai mai o le malo le atu no Samoa atoa le tau ala le o fai le o mai le tai au le nei o tātou whalango lango tele i o loe au mai fafo a ano o manufas o tau mafa tu furisa o mea ai tu apa ma isi ano o le tele o mea au le alava e whai ngofia le formula mba le whautuanga lo aba toto mea ele whawhanga na iau moa ma na iau pua awa alu le tau le tātou te nofo ma whaatalitali le pusa moa whaatalitali isi o loa o le mawhai ona maua le taimi tātou te o ai e whai mea ia e whesosoani mo i tātou lava i le taimi le nei au le o it even could get worse or sooner yes whaftai le atau ole mea tonu ana na wa e sauno tonu ai o le au ngā o le tātou whaalangolango au tātou ia tātou me whai. E le si e se tau, e si la iai, wa every month e si e tau le pensini ma le swau ma me tūlang whapena, e si e fori tau o loia uina atu i whafo. A o loa la vainga o sia ma tō ina i tono le tunu. Pe o le tūlanga tonu ana la ina ma losi ma whaiti tie le tātou inflationally i severe, 1.8 is a very, very, very low manageable level. O ngā tūlanga na, o o tātou lava e tangi le moa, ala e tele leia, e le ngā tele ia. Ia, wangi whapena e sau no, olo iai fwoi manu, ia tātou la meat industry olo iai. E mo iai le o tele. Alo lava lo sustainable la lo supply e tātou supermarkets, ma tūlanga whapena. Pela le mena lo mata wina le temin nei. Wa whaatele ina lea o atu o le tau o loea ratu i whafu. Ala vai e lava tāpena ma ia tātou o loa winga tu whafu. O wālfunga tau mawha le tunu. Mālo whaptai. O le aunga umo nei mea uma. Ina ia awane i ola whaalango lango Samoa. Ia whaatuma wina pea lona tamau a inga e whausia. Ma si i māwalunga pea. Ma ia manui o tangata uma. Le si mea tāua lea na e sau noa ia. Ma o se investment te le fole nao o tangata o a uina o Samoa ia tunu i whafu. Ai toi fo i atu. Ona o le mata upu lena tūlai mai nei. O se whawhi tau leo le brain drained. O leo e se mai o tātou tangata ma o lātou to mai banga waa whapitoa. Ai tu wai i le lau mea i le atunu. Ia le tāua le nape le whaina e toi whamalusia le navaenga. Ina ile toi fo yatu o tangata ata mai ma le na o uina ini poto fa pitoa man yanga fa pitoa toi so soani il tamau ainga le tunu manga lue mano no fo
Faftai sa vea. Pe o tūlanga leo lo sila e whainga malo. Tato whainga malo. Create investment opportunities. Ia to e fo ia tūlu tato atunu. Wa leo to e tusa. Pe o aso ia. E fo ia tu i o. E to e luatu lava e to e amata mai. Al terminei. Wa mawhaina e te fo ia tu i o i lo numalo tu malo. Laua ngā rurue district development program ia tina. E mawhaila ona e au ai po le ase se me so sani ai. O le tūlanga na wa ese maso ia fa pe ele teleni opportunities. O le aunga au tu ala na o tau mawhainga malo. Pe ona utaua. O lo lava le tato liquidity marseleni. I o, fa pe la e o atu le mamalu le atu nuu mani la to mai fa pitoa ma le ato capital, human ma le capital. O lo iei opportunities fo ui e so soani le atina ino le atu nuu. Ia ma wasui fo. A sila nei fo ila, e sila nei le tele o fale o supermarket e saina la wa susoro le atu nuu. Ona e vesidi la, pe fa fena o la uma nei fale. O le tali, o le matua o la le atina le atu nuu. Pe el tūlanga na, tō, le pauala mea tā ua, ia, awhi o le tunu, o lai ele, whai ona wha o ngā ina, ia mauai le mea, ia, wha si tia, e tau singa o ainga, ia, e toi fsosani fo in pisinisi, pe aina la tō mea, o toi atina. Alo whaftai tele la vai lau fionga, i le te whono, o le whalapuputonga, o le au whaisau whanga, le Samoa National Provident Fund, ia po o le whalaputonga fōi o le rupi whā, ia o lo o tātou talanoa ai mo le fionga e le te whono, tanga loa, tautai o le tuasivi Eddie Wilson. O le nganga atoa, si tia le tamau ainga o le tātou atunu, hapena fōi o na whaaleleia tātou o loa e whauru i whafo, export, ia, whape fōi o le whaonga ina le lei o le malusi anga o whafo wina, o le tulanga le atina e mo tātou tangata tā whawhao tasi lea i vitu o le tātou atunu uma le tamau ainga le lipoti la tamai nei. 50 tangata nā siasi atu i Samoa le kuata le nei o le nei tausanga. 13% mau alunga atoa i pēa fuafua le kuata le tausanga na te nei le teimi lava le nei tasi. 54,000 people tanga loa. Lalo tadonunga. E te fia tupe na atu mana tangata le teimi tasi. Ia ngā. E te, a sila iei, lau sunga le atoa. O turisi umanai o tu lo o, o e wa ai, wa pisi a tato whale einga, pisi whatal malo, pisi transport, pisi umamea marketi o tūlanga whapena, e ole, pe ole aunga o tūna la inga, iena unuta inga. Maua lama ngi au wala fo ine wa increase ia va lele ma fiololo le tau pasese. Ia. E o ngo whalua ina ia. Lea whai numera. Lea whai numera. Ia, o whalea fo ina atiri o tato atama inga o tato atunu. E matau tia ia le nā tūlanga tā. Ua tele le nā, ia, mai au te manatu ai. I le tā ua fo i o le pitola au o Samoa lo whaia i atunu i whafu. Sao lele. O le tūlanga. Mina amata mai le campaign o le awhiu sa lawi matoro. Le mea fo lea buy Samoan made products, manufactured goods. Lea la na mātou toe whaia le vāso na tēnei. Ma ofu e o mātou ofu na. E tai fo ringa fo lele eli lifa. E whaataua le anganga ma le malosi o le whai whaatoanga ma le tangata ngausi o loi o le lau tau nuu mai lau whanua o Aotearoa. Tasi alo tilo i le talo ma le tangatalo e i loa le malosi ma le afu na alu le lingi o le tangata le o. A leo tau nuu mai i lunga o lau tali e lau sua. O la le me whai. E te whaatau ma le anganga lofa i le tangata le na whaia le ngā luenga tele lea. So, what's so important, Tangaloa, buying on the experience of the emotions of our people and knowing exactly how this tower arrived on my dining table today? Yeah, paftai. Ole, msalo sisi tali pupu, wa tele tali o lau fisili. Ole si a tali pupu. O lo fata winga o fua o whaileanga mai Samoa. O la wae, tusa o la wae invest ele mpala. Ma me to tino o lo watunu. Tusa o le se eleni lena e whatau ina i mene. E to e fo i whai whatoanga.
To e alu fai whātua anga to e a tina ma tina tatou la wele ele. Ia, manui ele tunu, so ole nga ese senga nga molo o watua whātau, tulo nga whai, e pakeka po le talo mai fiti. Ele o iese me o manui ele watunu, whātau inga le o loa o le koksa moa o le talo. Lai te sila fia o lo o toe fo i la vailo te maa inga o lo watunu. Malo, e se le tāua, whawhetai tele lau whionga te te whono, na paua leo la utu o lalo. Momoli atu yo au tafa, a o lo whaafonga mai fo i le whionga le li pāle mia o malana kāpileta ma min star. Mai se lava i fua whae le leanga whātu anga, whainga whiwa. O le tāua o le mea lea. O le diplomat to a diplomat level, o le government to government level, fo i le whai whātuanga umatongi ma matul se leni o ana fua whae le leanga o mai, o loa o mai o na ngausi. Te tongi, wawe na toi fo i o lātou ele ma whātoa ma malolo mo le tāpenanga mo le tutoina o lesi to anga fo. A o lea la wanga i mai le malo, i isi i malo, i meo e tau o le sailinga o maketi. Ina ia whaingo fia i le tātou ngā luenga, ma ngā lulu e whātasi e tū tino i o le malo, ma le malo in the diplomatic level tangalo. Yeah. Malo whaafitai, ole pe ole unga au tūna, ole tau mwhainga le o tātou mwhai ei, wa tau mai fo le tātou atunu, ai si sila iei, ole a ngā, ole tātou a ngā i mai New Zealand, ole olo ia tato ma ona o tato wa tangata le pa ia maulunga le tunu e anta foi New Zealand Australia ma America ia ma losi loa tato export ma New Zealand ia so tu le ma Australia ma America al tu langa na o telefo isi avanoa li le atawa ile i foi nei investments ia tata noai se fate teina la fa so atu le New Zealand o company for in New Zealand la te processing ia value added mo o lo fo ni au ina tu market fafo o la utitilo ia te le o la opportunity fa pa ngai Samoa la fa fa to anga company Samoa company New Zealand ia la ko matetia o se fa te ina company la te ngosia o lo e au ina tu le fo ni le o le popo, matulang whapena. E ala tō biochemical products matulang whapena. E o vo i mene o meo energy drinks matulang whapena. E ele ngata fo i lea o export sa fo i nei, o se whate te ina ele teimi no tilo ele Manufacturing Association. O le tip-top ice cream mana tō ia. El te le i o le lato marketi whafu inu e ko lea maksainga manuna. Ai whaonga ina ia fua whaile anga lai mwhain supply Samoa, o le koko, o le vanilla, o me o le pasio, o le popo, o pai products umanei e mwhai ana whaanga ina i New Zealand, lai mwhai ana tuto i Samoa, o le tato whainga pa angalanga, mwhai ana tato taketinga ia iwi fancy e pena e taua, wale lanto investment, mwhai ana whai se whainga pa anga, e tuto ina fua whaeleanga ia mai New Zealand, value added process ma export in New Zealand. Ona lai ele capacity in New Zealand teminei. Tele opportunities for tulanga lea. E a pe o tulanga na le ataua. Ole tele o le tato whamanianga mai leli. Ia ole ele. Ole tau. Ma tulanga. Ma le sambi foi. Le tau foi nei o le fisheries ma tato export tulanga whapena. Malo whafteitele lava. Nano o wasili tua i le vanga le sa langa sa o mafo faula vai le teimi lena avele tato avai fafo. O tato koko. E la byproducts na o le extracted ngata ia isi atu nuu ia lena ave na o le raw material. Vatu se pasene o se tupe tato te maua mai intellectual property fo lele meia i tuainga meia o to extract la wanga easy byproducts ma fatau ai tatu te leilo ole me tono na le ato na wetaua o nei New Zealand o e company company wa yelo la to ata maimal technology e value add ai o loia
e le ngata fo nei Australia. Company la nga mwhai ona la tō value adding tato lo ese ia mau ai la mwhai la na tato restaurina ia intellectual. Al tūlanga ia pena i tā ole ava. Unfortunately, whawhingta le ava ona wa leva ona whaongaina le ingoa le ole cover. K-A-V-A. Ngana o tu il Pacifica pe mwhai ona tato whamawina as an intellectual property il Pacifica as le whamtalanga i le mwhai ona wa leva na whaongaina le tūlanga le. Le tala tato tano le ava le ataua. O le marketi, te sire fi, o le marketi o le aval terminate Pacifica. E over 3 pilion. Wow. 3 pilion. I le fono le sa tātal noa i sa o i Sydney, Australia, le ngā tūnua perira. O lo projecta i Australia le growth o le avai o le 5.4 billion. I le lua fe tours food. E asi sila la, that's almost 15 billion tāla. O le export lana, le winga o le silea export ta ua Samoa. Ia na o sila fia o le awai o la wha solo atua umatele o nu o Samoa. So tasi na export te le lona sao, ile tato export le anga iluma. Io maketi la i tatanoa, o le koko, o le popo, o le ava, o le kofe, o le vanila. Ia e ola leo tato lau ele. E o sila lai e te winga ngala whamtalanga whamanuianga riri. Tato ele lo iai. Mauala ia e fisosoani e whainga malo pol mea lo tamwhai e nei. Ia o atu loa maalo mwhana o le tunu uro i whafu. Atina e le tunu. Ia te le i o lumanai. Malo whaftai tāu tele a sa uanga i atu i le whanga i le vai aso atu i o na tua. Ia le ngatala no wafelo ina ia le sa ale sa coffee na. Yes. Oh, ai fo i le ngosi. Beefem. Yes. Ja, ai te ua fai mai le tinale na tu i le fale o loa. I tu i le shed. Fai mai. Ia, talo fale ia taua. O fa, ia malo so i fu alele i le fese talo fa talo fai. O fa feo na i loa mai fai mai. O le matu tamalo e pule i nei. E mata atu i lau pole kalambe i le usila. A leo vava i atu e tu ma wai alu le awalanga i tua. Mo fua la sa pepa kofe. Na ma e lua pepa kofe na fatau. E ma le pepa kofe na mai fua i le tina. Au fa longo mai ia. Brother Beefem ma masiona au ainga i le ale sa coffee. Yes. I na ia fatau fatu i le pole kalambe a me se po i le te fono o le tato nupi fa. Au ki lani nei, ia, malanga atu i Samoa, mo le vai so fau. Lelei, nau fionga i le titi fono, au maia le tofa, se i whaafonga le atu nuu, ia, ma whaafitaia fo i le awano wa tā tala i le nei aso, ia a o tāpua i mai ia lo tā atu nuu. Whaafitai le atua, ia. E le tele si whamtalanga na ale mwoli atu, whaafitai tele lau sunga ma le malu o le nei le tio mo le awanoa, o whaasoa atua i fo in tau mwhainga mani te mainga o le tātou atunu. Ia, o le tu alalo le paia mawalunga o le tātou atunu o lo alala i tutuwhia o Samoa. O New Zealand ma Australia manu umao. Ia na uwhaafonga mai. Mana nia lava le tātou so tau au le atina ina o le tātou atunu. E le mawhaia na whaito o tasi se whainga malo, po ni company, po se whaalaputonga tasi. O le tātou ngā luenga whai whaatasi, aisea, o whaamanuianga le tua, maranga mea alofa i a tātou, fu o ele, ma le tau, i ele ngata fo i lea, le tātou anga nuu matulanga whapena. O whaamanuianga umalea mai le i whaafitai le a tau whaafunga mai. Paola mātou tua lalo, ia, lofa le tua whaafualona au lo soifua, malu al pūlenga. Ia e mese fo ele malo le tunu o lo whaafonga mai, whaafitai mo lo wamnoa. Ia, malo sao doa i lau fionga le teitei whono, leo whaifo i tua mawha whiri malai, i ama seu fo i whanua le whaatautenga i le ngā tei whale. I le sao noanga fo i le fionga le teitei whono. O le mātou tatalo, whai mawhonga tau momori o Samoa lo whaafonga mai le au whainga luenga. Ma le tāpua inga i o tātou a inga e fia lo tāpua i mai. Ia, manu i au whaiwa.
Ia sanga ia le ai o le taima ia safeni iu. O le whetalenga ma le whaato whala inga a wā le whala puputonga o te ngā tupe le atunu umare ai a le au whai sao whanga Samoa a wā lona tina e malona manuia. Tātou te whailo i pēr i tālo sanga ia ma teknolosi fwoi ua whao ngai nei una po i runga o telefoni i meli ia whapea fwoi le social media. Manuia tele ia le whaletua le no whaalo ma le ai ngale i ai maise le pisinisi ia mati na e olo whaafoi i o au whaasoifua ia ma ia manuia. Ia, le nā Samoa, ua tāwalunga tuaile taliloanga ma le fionga le te whanofou, a le nupi wha, le fionga ia tautai o le tua CV ese le matango fia le ingoa, o le swafa tautai o le tua CV, Tangaloa Eddie Wilson, o le fale sāfune ma le fale Tangaloa. Ia, ria tele le toe tali watu i Samoa. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now.
They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Ua mawhai nei o na whaatau wantu top up le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo I se leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo ai sau top up a le Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu tolu fafa. Olua tasi 5 tolu tolu fafa. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale I ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau ona lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Au kilani wa esa au ni. A whio mai loe le Harrison's MZ I o Tāhohu, le whale ofu Polenisia pito I sili o na tele ai la e mua li'i tamaita ai mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa ma Sulvania e maua o mai le no whanga I tasi. A whio mai ma whailo mai le Harrison's 20 e toa asia ai le 20% mai o loa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tāhogu e te le fiamsia. E te sila fia wa te tala ina Neile Sand Balmore lunch ma dinner buffet. Ama tātu le aso lua, 5 me, lua o ruono. Lunch, ama tātu le afas frutasi se e pa ia le lua. Dinner, ama tamai le aso tofi mai le afa o le 5. A whaila o talini au malo. O a fia whailonga ina fo I se aso whapito. A whiwhio mai matala mai ao. Ivas Furuiva Atkinson Avenue o Tahuhu. Po le whaasotai mai le lua 5 iwa, wha o. Po le olua fitu, lua o ono, iwa o lua tasi. Hey, hey! Oh! Satani ele tupu Mana onga e nonye nganga Yetu maule mafana Ole alofa ole tasi apusi ele le alofani Afio mailo nganga Pamanu ele mafutanga Ebi Bye.
le tasi a kusia ele te alopani afio mai lona nanga famanu ele maputana ebilia igorona suramba le tasi a kusia ele te alopani afio mai lona nanga amanu ele maputana ebilia igorona surapa ebilia igorona surapa
Alova Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. Awal suia ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Let's call it for a woman, hey young. Are you feel the same? Hey. No unu for ina mailela, for ina mailele, tualetama, oaso uma ote deseaye, ma bibi ilona la fulemu, ma baita pela. Maile taya o te tepa e ilunga malo ufa fetai ile alofa o le tama le nei atunu file mu matango fie le ai o se bebesi me uma faingo fie To
talua Ueloa maile ngā taifane Optimina tuea e flua Olo faiva e tau mate Le I fina uvale lojo Mala o lojo ina lo poco Ai sili ona fa amore toa Atum ei ai se fa Sato te mana na o umalava ia sa ole whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa umatasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane I Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. E te sila fia wa te tala ina Neile San Balmore lunch ma dinner buffet. Ama tātou le aso lua, lima o me, lua o ruono. Lunch, ama tātou le afas frutasi se e pa ia le lua. Dinner, ama tamai le aso tofi mai le afa o le lima. A whaila o talini au malo. O wa fia whailonga ina fo I se aso whapito. A fifio mai matala mai ao. Ivas Furuiva Atkinson Avenue o Tahuhu. Po le whaasotai mai le lua lima iwa, wha o. Po le olua fitu, lua o ono, iwa olua tasi. Au kilani wa esa au ni. A fio mai loe le Harrison's MZ I o Tahohu, le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e moa li'i tamai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e I o oi mea lofa masulvania e mawa o mai le no whangai tasi. A fio mai mawhailo mai le Harrison's 20 e to asia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahohu e te le fiamsia. Ashik Homes Limited. Wale taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. Ole finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima I le olua tasi lua fitu o valuri maiva. Olua tasi lua fitu o valuri maiva. Ashik Homes Limited. A mataile aso mo se tae au manuia. A whaialo o yaimi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o tau ta whaate kunolosi, o tau ta mamafa, maisi. Aua le la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no whangai avianga I ai. Tāmaki Tūriki, All Together, Auckland. Au kilani saute. O sa ili se sa mo oe malo ai.
O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale tāwale wha moe moina. O tele tāwale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se tāwale e talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asies fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwale. Sunga o whenga whakau elo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea mau aiso skoi ngā meg ma pa ukawar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta avale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala bea i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Au kilani wa esa au ni. A fio mai loe le Harrison's MZ i o Tahohu. Le fale ofu polenisia pito i sili o na tele ai la e moa liin tamai tae mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa ma Sylvania e maua o ma ile no fuanga tasi. A fio mai ma whailo mai le Harrison's 20 e toa sia ai le 20% mai o loa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ i le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamasia. In this update, a major change across the UK political landscape in the wake of elections in Wales, Scotland and local elections in England. Labour has admitted defeat in Wales after 27 years in power and what was previously a huge stronghold for the party. Meanwhile, Labour has lost hundreds of seats across England, with right-wing party Reform making the biggest gains. The UK Prime Minister, Sir Keir Starmer, has ruled out resigning. These are really tough results, and we have lost brilliant Labour representatives. I'm not going to walk away and plunge the country into chaos. We were elected to deal with these challenges. Concerns have been raised around the government's proposed immigration amendment bill. It passed its first reading last year with the Select Committee due to report by mid-August. Proposed changes include tightening settings so more instances of migrant exploitation can be prosecuted and strengthening consequences for residence class visa holders who commit criminal offences. A public apology by the Maris brothers for survivors of abuse has been held in Auckland today, but some survivors have labelled it as farcical. The Maris brothers say it's one step towards a commitment to listening, accountability and healing. William Brown, who experienced abuse in the 70s, says he will attend the event but doesn't feel such apologies are heartfelt. I'm there to ask the brothers, are there any more perpetrators left within the Institute? Because too many of them have helped the perpetrators get away with this. A number of protesters have been gathering at the dock in Tenerife where a cruise ship linked to a hantavirus outbreak is expected to arrive. The vessel is due to reach the Spanish island at the end of the weekend. 3 people on board the cruise ship have died and a handful of others are sick. A woman in Spain has become the latest confirmed case after travelling on the same flight as a passenger who later died in Johannesburg after contracting the virus on board the ship. At least 2 New Zealanders are caught up in the outbreak. That's news. In sport, a tough introduction to the WNBA for Charlize Leger-Walker. The Kiwi has made the WNBA debut for the Sun in their 106-75 season opening loss at the New York Liberty. Leger-Walker played 21 minutes, logging 4 points, 2 rebounds and 1 assist. New Zealand Rugby's new boss is welcoming healthy tension with All Blacks coach Dave Rennie. 56 Test first 5 Richie Mo'unga will return to New Zealand from Japan later this year, but won't be eligible to represent the All Blacks until he's played domestically for Canterbury. NZR CEO Steve Lancaster says they've had conversations about the eligibility rules with Rennie, but won't be relaxing them.
he would like Richie to be available for selection, right? But we've got a coach who rightly has a focus on winning today and tomorrow. Then we've got ourselves as the administrators of the game who have to have a systems lens and a medium to long-term lens on what's best for the game. That's sport. I'm Sandy Hodge. na whawhiwhianga sui whiwhiloi e tawalunga atu ai, e ale talanoanga fo i le so.
ma le malo whaalolungia, le fionga ia tautai o le tuasivi tangaloa Eddie Wilson. Ia, o le teitei whono fau le nā, ua tutofi e le malo le matanga luenga o le Samoa National Provident Fund. Ia, po o le whaalapuputonga lo whaaputuai i nā, ia sao whanga ale au tutongi la whonga, ia mele au whainga luenga ale atunu. Whaftai atuai lau fionga tangaloa, ia, mo le teimi fo i ua whaavadoa mai. Whaafonga fo i Samoa e se i o tā tala ma fola le whala. Ia, awa ia le fuafuanga le malo alu mamao. I le lumanai, ia wala na whaalapuputonga le whaaputunga tupe, ole Nupi Farm. Ia ma whaamanui atu ai fo i le whainga malanga, pe atu e taliu le uto, ia me se fo i le whalitua ia Carol, le no alo ma le aingali. Ia, ma le tautua ia Samoa, ia whaafualoa ai ia le soifua ngalue. Te whatalofa ia te oe i lunga o le tātou api o fōringa, ma le tātou Facebook page, YouTube channel, ia ma le tātou channel i Samoa, le siufonga o Samoa, FM 106.1. Whatalofa le uso ia le malu whaito anga Mau Hunter, ia ma le whalitua ma le no whaalo, ia ma le au ave taxi umba le na ale Taylor's taxi stand i Lotopa. Watalofa fo i mali whaalalo i lau fionga le whaalolonga le swafa, Sala Lupe Matasila, ma le whaletua, ma le poulenga ale Moatonga Hotel, Moatonga Furniture, ma le Moatonga Trucks and Machines for Hire, i le o ngā tutonunga le mū o le taulanga, whatau ia pia, lumai whaale maketi, ia mai lātou umaro, lātou whaunga ina fo i lea o nanga ma le tautua. Ia, le ngata le nā, tātalofa i le whaletua, ia Ramona, ma le uso ia Rocky, ia ma le lātou fo i au nanga ma le tautua, a le Delaney's Rental. Ia, i vainganga ma vaiusu. Ia, ale le whaalongolongo mai. Andrew Asan, ma loli soifo Andrew, whapea fo i Tima. Ma le uso ia Yose Amuia, Maloli, le soifo manuia, na Naitino, watching Radio Samoa live stream where? Ia, vai, o le tātou pōru nā na whaia i le vai asana sa ima vātu nei. E o mai te minei o lo whātino pēr le nā vaenga. Tor Brown, happy Mother's Day to all of you, our friends and fans of Radio Samoa and le Atau Savel. Patalofa te pai tai o Rosie Alefosio, talofa Rosie Malole so from Ria o Lei talofa for my watching you all the time, enjoying watching your program le atu severe. Sina Leo talofa lava po Sina Leo ya Malole so from Ria tofi lausulu I fale esse fia me sipaya. Alo, whaftai le mafuta mai, tufo le tātou por kalabe ina i mwhai fōi o na mau aile a manoa oisi fōi tangata lātou te talie. Whafonga la i le talanoanga ma le fionga i le teitai whono lupi wha. I le tele o atina e lo whaia le malo. Atina e whaawau o atina e sa le toi whaia, ia la whau o whatino. O le whainga paanga ale malo maisi tūtino. Tuto tasi tu maoti, the government and the private sector, and also with the public. Ese le tāu o whainga pa angana. O le uso ia paia, tālofa paia malo le soifumria, aftai le mafuta mai le unanga me le tutua, I le nei fo ia stonai. Ua se fulu mali tolu minute ua te ai nei, ia le I tu la e tolu. Le sunga e le fiu talamoni o maitua unutoa o le tina le fionga ia fuatino tongia le au ngā upu tō muli alo le soifomaruia tina aftai le mafuta mai I le au unanga fo I le nei a stona I le upena ia whapea fo I le sunga ia taimane talofa taimane alo le soifomaruia aftai le mafuta mai o sungalu le ota Alflava malole soifua manuia. Ole tala I le aso o le nei vai aso. Le ua sisi maulunga le tūlanga o le tōtelu tangata le whainga luenga.
13% is the unemployment rate in New Zealand at the moment. I say, whale tonu ta mau aika. Whapena fo I male taua lo whaia nei I le atunu o Iran, I whainga Amerika ma Israelu. I le whaalinga ale te tai o le National. Christopher Luxon I le aso na nafi a whai e toi manu malo mai I la tau. I le whainga panota I le masino November o tausanga le nei lua afe lua sifunu male ono o lona winga. Ua pasia e le whaafaletui a le National lava la tau ia. O I la tau, o le a la tau si itia, le tausanga e retire ma malo loa ai. Mai ngā luenga, mai le ono sifunu ma le lima. I le ono sifunu ma le fitu. Mana tua fo isa ono sifunu sa ia. Ia o mai lori si au vaenga ia si ilunga le ono sifunu lima. Ia le ala uto e whai mai nei. O le a si ilunga I le ono sifunu ma le fitu. O le knowing, o le a whai ala si umi e te le retire. Ia, si vava I whainga ngi kangaka. O taua pulou ta lava. Ma lole so I fumulia. O mea uma ia sa tala noa toi ma le fionga I le te whono le nupi wha. O awala lava lo whai le malo ina I anga I luma. So se te tai o ta pena I e whai ni suinga le lei. O le te tai ta ua le nae mana o mia. A ele o se te tai e nofo I lava. O mea a ia tuai na whaia I le tele o tausanga umawai. Lea ua nofo I lava. He is now thinking that this is his comfort zone and he doesn't want to change anything anymore. Ele un te tai le li, te tai na. Ua nofo I lava. Whaia na o tula whono e manui ai la tau. Ia, malamanatu. E whaavavau ai ina. So lesi so I ai. Ia, watalofa ia sene Iosefa. Mai o le mātou te mata atu I nei I vai moso. Ia, watalofa atu le tātou nuu I vai moso. Pātolo fingota, malole soifo manuia. Watching you from Mamborine in Victoria. Ia, malo vaftai. Na nai tino sio. Lo mai moa mai I Brisbane I Australia. Whapea whole mai tai o Siniva. Talofa Siniva. Alole soifua manuia. Whatalofa le tamamutua. O au mua ave male tina fo I au ona. Ia whapea fo I le no whaalo male ai ngali. Whaptai le mafuta mai. Le tamamutua I Hans Webster. Male fo le tua I Perth I Australia. I Sifo. Western Australia. Hello. Tu faltato por clave. Fatalo foi le uso ya salama tua. Fatai la fionga e se foi le no falo I mai la tu foi lo anga yatu. Fatau le tato talo I na ile pito no. O mangele. Tu todo lava o todo lo toa ale Maota o Samoa. Se tausu e tu telefoni. Ia, se vai atu stato update, po le atu langolo, il tato talo le teimile nei, ia manui ai, ia le aso tina, le aso ataiao. Ia, matina malavo Samoa, o lo whaafonga mai tawhai fia, ole lalolangi. Ia, se isa ili, ia se avanoa, tala noa tuai. I le fionga ia salama tua, po le atu langolo, il tato talo, I le afia finei. Ai, mo le silafia, o le tautua ma le aunanga le sunga a tungisia Pio Wilson, ia, ma le tātou whale tā vale le Omega Cars, e te mou le telefoni, o lua tasi whawhitu ono, lima whātasi. O lua tasi whawhitu ono, lima whātasi, ia, po o le telefoni whawea ai, o le oiwa lua fitu, lima valu tasi lua. Ia, po lo wanga I fo I le lātou lo toa, lua salau Cavendish Drive, I Papa Toi I Manukau. O mai leo lau talanoa, io e maua lau talo I a whatasi fo I malau ai o le ola I tua o le Maota o Samoa, alo whatau le tātou talo, masalo I tapuni le tātou whalauloa I le tā o le whā I le awhiawhi. Tātou wo I le peselea. Ia, awa fo I le whafonga tapo I mai lunga le ala tele,
na ia saunga le mo ma ia e lole le o le amatua malosi timunga i le po ananei. Le uso ia la eiso ia bale au fai pese le da ale taliti ngā a o leo ua bafuta mai le fionga ia sala matua la wano Robbie ia o le li fai fato anga lo whaamuli mai i le tātou no fuanga le nai tua o le maota o Samoa to tonu o le lotoa whatalo fatu sala matua whaafitai i lo malosi ia ai mai se fo io lo lava papale ai mai se au fanau mai la to uma lo o la lango atu e le fato wido le tatu talo i le nei fo ia stona i a lo loma ia le aso a fa pito mo tatu tina malo lava le on sai ia malo fo ile le on sai fo lo fionga fatalo fat fo i lo fionga le atau le sa ia mai se fo ile malo sa mo lo fa fonga mai le ala le radio sa mo ia ole tamai update lava I nei le tato I mauta Samoa ia e mo I lava e lolo wale tau ia e whaftaila tunu o lea lava ngā solo mai a ma tau lava le special lea savea ma asiata. Alo whaftai ia o lea na anga I mai le ngā ruenga ia matule ia tuai lava ia le tūlanga o le tau mawhainga o le tātou talo I le nei fo ia sto nai ia ai pangā lea o le wole lava li le tātou wha ausi le tae au e wha malulua tuai lea tunu aia sa o le lei ia pena sila fia sa whasal lau le wha ausi e ready nei le ono el tae au ia ai e wi lava en tau nu me le wha ausi ia pe ia so le o tato tangata le tau mafo momos wha ausi ia motu lava le wha ausi ben mua motu lona lua mal tonu ia o te fatalinga la a le temi fatali ia wa fatau le talo a le si ainga ia so unfortunately na va ve umale faus ia fatai foi ala tunu I lang so foi le tato fundraising le fono fo tu malo fatai ia va tu ai le fa malulu le ia ma fa malia tu ai fo le lo tato tunu ele I mafu fo wina o se tu ainga mele o le au o ia ia e whafta ia tu le lango mai ia I le sosoan mai fo I le fono tua a le tātou fono tua Samoa I au kilani nei ia ono le wha moe mo le tātou tuto tasi I le masino uni ia se I tanga iane la o le tulanga o lo I le tātou talo il teimine nei salama tua ia o teimine nei to titi umal talo o lea lava tau spare atu sina talo a wale vai aso fo ia a fa pea lava e motu nei ma tu e fasi sila foi lunga tapo kalame ia al temi nei I o umana to e maisi loads e ui lava e pa umale timu ia lea lava mga solo mai le malu le tunu savea malo whaftai ia o le atu lei atu lava ia le tātou whamoe na la se teibe o lo whamoe ai e tawai o na tāpuni alo ia ia to titi lava tapunia nei ia pa umaltimu ia ono lenga solo mele malu le tunu ia masalo poi alo le fa po le lima le la fa talia tuai il mauta Samoa
ia wale lei o le tātou whai le nā, tātou whai loa I se teimi, o mua e whafta I atu le lotu tele, ia ma le lotu nuu fo I le anga le lei, I le atu nuu malana container talo, ia vai ia le whionga salamatua ma le whanau o lo o tutu pēr ma whakatali mai oe a ua amata o na o mai ave o le pongi sā I le nei a whiawhaftai sa la I lau whionga. Na whainga, whaftai foi I lau whionga sa vea, ia o lesi foi mea, o lea foi taulia lava le vai o le ola. Oh, e tele foi ia le malu atunu e whaatau le talo, te whaatau le vai o le ola. Ia o ngā tele le vai o le ola I le malu atunu. Ia o le la whaatali pēr le wharma malona whanau. Ia pe a whalor wha wa le toa iei si ia o la tapuni loa tato whali ia ma le tato kantena. Ia wā foi le vēso fau, ia ma le whalo lava, sa vea? Alo, whaftai, tātou whelua I nā e whaasoi fuia mo le teminei, whaftai. Ia, soi fuia, whaftai sa moa. Ia le nā, le whioga e salamatua, mana I o nalo, o lo whaatalitali mai pē o tau, le mamalu le atunu, o watu le whaamalo ma le whaftai, pa ia maulunga o le tātou utunu, ai mai se foi, o le anga le lei, I le tangatalo, ale au whai whaato anga mai Samoa, ia, o le o whai I le ngā luenga le nā, le whai whaato anga I tua, o le maota o Samoa I le awhiawhinei, le lau whalongotu po le wha, I le afo le wha, ua tāpunia alo I aloa, matu I lalo le whale ie, ia wa sorry we fa wa umarakalo ia a mol teminei ia o le na o lo anga ia tupe ia yo tatu tangata lo ia pe le talo lo mo le temile nei masalo o tonu loi o kapungi mo ilo ia Felice Nicolao talo falava malol se fo manduia fili mele le Tony se nona ia male te pai tai ula Heather mai inai tu fui opa le te va vai tu le eva mai ai ia o si o tu fine fala o fale ofa kitonga va ai tuitea fala Nico Smith kwa kili fo ingo o ia fale le fiu le talamoni talo flava malole so fumaria ia manatu walava ia tala tatou malolo le solenei ia matatu talia lupe o maunu wa ia le famna tuino le aso fa pitoa mo le mamalu o tina sa mo matina umo langi. Happy Mother's Day to all of you, and to my mom in heaven. Happy Mother's Day to you as well. I know you're there with Papa and all of them, that they've been waiting for you. Yeah, really. From the tuino laso tina, I tina uma o Samoa ma le tunu atoa. Papena foi ile tina o le nenga luenga. Ile te mai tai pastor ane Louis Bonifacio fa pena fuli tina matua ia lilia sangale ia ai mai se tina uma o ngā lulu le leitio tina matua ia eti Alessandra foi maono McCarthy ia fa pe foi le sunga le li 5 au ia mauto uma tina lo foi ala to por kalame I lunga o le si fonga o Samoa. Mo tina uma I Samoa, o lo whaafonga mai I lunga o le tātou apio fōlinga, ma le tātou Facebook page, YouTube channel, and FM 106.1 in Samoa, and all over New Zealand. Happy Mother's Day to our friends and families in Australia, those in Hawaii, and also around the States, the United States. Tape le angala mi o Donald Trump lai fa ia fa manuia tupea itina uma o le tatou atunu o lo lalama papa au I le malo telo America ia mise latou o lo o iai Salt Lake City, Utah, my sister ngaleai Doreen ia fa talo fatu ia fa pefoi ia o tu fa fine ma I latou o lo o malanga I le so o tina I te vavai atu le anga I Samoa I auto la auto malanga atu I le atu o le ngalo ia te o sa vai le ola so soani I ngase mati ngā fo I o le tino me se al kamo ngungu o le fatunga o male ate ia wa wingi wala wa ke akwa alfulu ma ke akwa markale le nei vai swa tai le anga le le tua vi ane le afa talo falava stua fotu ia mai latou I o mafuta mai ia ai kalo malongo le atatou tau mawai ia le lei ia alo fatele atu le fiu alo le seifumria
O le te muitai o Ula Heather, $2 New Zealand talo whai. Yeah, thank you for your donation. La tātou wa suere pese le atou sa vea. Ia tātou te tau mā vai ai. I le dei fo i awa uli o le asto nai. Ai o le pese lea. O le ataina whapitu o lava. Mō tina uma o Samoa. Happy Mother's Day. Au te vava i atu. Lele whamaria i le tina whapitu o le mātou ainga. Le fionga ia Fortino, famele a via e Sarah i mtautu le fanga. Happy Mother's Day ia te oe tina. Via tele le aso tina, whapea voi le fionga ia le malu tamu oe, le tamaitai o Auntie Moana, ia ma outou umalava. Le tina fo ia tongia lea o ngā upu po le fionga ia Fortino. Tō muli. Tāle pesale i atou sa vea, whamai ke whiu ke alu i whea, ke fo i mai a e la le lei lava tēne Samoa, ke alu i Apangi, i hewa makenge pa i Apangi, alu i Sainga, alu i Amerika, alu i Afrika, e ke fo i mai a e la le lei lava. Tina mata mai tai o le atunu o Samoa, le atou sa vea nei. Ia tele le aso tina, ia whapena fo i le whaafonga tāpua i mai le atunu. Ria le sapati le aso tai au whiloa i le vai aso whau seifua. Sa o whaatali iai o la lulu fia aua uata fantasia watu ulo to atoa o oe olela o Samoa o loa lofa mo oe ele uma e tu mawesio ile uma o oe mau uatasi o sila mai le lagi le la le lei oe o Samoa wanau nau ia ilo uloto atoa o ola malosi e mo oe si o i leoti tu mapea o ilo uananga si o i le ngataanga watu ulo to le la le lei